دم باش ji bînera û temaşevanên me re ez îro gelek kêlecanim mêvanên min ez û tek Abdulkerim Suruş me dest bi bernamekê kiribû hefta çûyê di hefte berê bername me yekemîn me weşan dibû îro jî em ê bi mêvanekî gelek qedir qîmet re li pêşberî we bin. Ez dixwazim beriya her tiştî sibê 21 Sibatê ye û her sal 21 Sibatê ji bo Kurda cejna zimanê Kurdî tê pîroz kirin. Bi vê mebestê ez dixwazim pêşî cejna ziman we hemû kesî pîroz kim û ez mêvanê xwe yek bi yek em bigirin û em qet civata xwe sar nekin. Kerem ke. Tek Abdulkerim em jê re bêjin tu bi xêratî. Gelek spas. Ez ji bajarê Urmiyê silavên germê xwe pêşkêşî cenabê te mêvanên hêja û her wisa tevavê temaşavanên hêja bînerên ku niha temaşayê me dikin pêşkêşî xizmeta wan dikin. Tu bi xêratî carektin ez bêjim Mamoste Abdulkerim Suruş ji Rojhilatê Îranê ji bajarê navê bajarê we mamoste carek tu dixwazî dubare bikî. Urmiye. Bajarê Urmiyê. Belê bajarê Urmiyê, bajarê Emirxanê Lebzêrîn, bajarê Simkoyê Şikak, bajarê Rengîn. Bajarê Simkoyê Şikakê û bajarê Rengîn ji bajarê Urmiyê re silav û rêzdarî em dişînin. Ez jî ji Amerîkayê Oktay û niha mêvanekî me yê gelek qedirqîmet nivîskar lêkolîner û ji Amedê tevlî me dibe. Ez dixwazim em gazî mamoste Mahmud Begîk bikin. Em ji kerema xwe lê guhdar bikin mêvanekî bi qedir qîmet e. Em dibêjin tu bi xêratî mamoste Mahmud Begîk. Spas kek Oktayê spasiya we dikim ji bo vê bernameyê û her bernameyê wiha ku hûn çê dikin û hûn dikarin bigîjinin bi 100,000 însanên Kurd karekî gelek pîroz e. û yanî parastina ziman tiştekî gelek giring e. Ew bixwe jî em bêjin yekemîn rêzê de ye ji bo me da em zimanê xwe zimanê ji zimanê dayîkê bêtir em dibên zimanê bav û kala ku em biparêzin. Ez ew ê dibêjim ez bi gotina keremê sêhat wan a
دبیجم یه رادیو ایوانی خود سلامتی بده که و از نهال دیار بکرم یعنی از دبیجم دیار بکر هنک دبیجن آمد ناو 2500 سال بره دیار بکر جی هر ناو ایرویه لی آمد جی تیبوتن تیبکار آنین آمیدا تیبکار آنین و قوت بجوارا قیراتنا میوانه دنیا که عبدالرحیم جی دکم براستی زور خوشحالم به ناسیناوی که کارێکی وها لەسەر چاند و هونەرە کوردی که سەر دەنگبێژیە کوردی که کارێکی gelek پیرۆزە bi taybetî perşewan jî yani rojhilat jî ji bo me pîroz e ji ber ku gelek nas û dost û serpê hatib gelek tiştên el wê dirê paşî belkî em kevne nava meselê qewet be ji were ez ê Kurd bibirim. Ser çavar hatiye ez dixwazim pêşî qasî deqekî hûn îro derheqê zimanê Kurdî de cejna zimanê Kurdî hûn çawa dinirxînin ji bo Kurda deqekî de hûn eger peyv bêjin hûnê çi bêjin ez dixwazim Mamoste Mehmûd Bek em işte destpêkin tu mêvanê me yê îro tu dixwazî derheqê zimanê Kurdî de çi peyam bidî îro Ez benî tijme pirsî cejna zimanê Kurdî tiştekî wisa tune ye cejna zimanê Kurdî her roj e her kesê ku di nava mala xwe da li der û dora xwe û di siha jiyana xwe da bi kurmancî an bi Kurdî biaxive ew roj her bo wî cejn e ez dibêjim her roj cejna zimanê Kurdî ye ne tenê rojekî em 364 roj bîr bikin em bêjin yek rojekî cejna zimanê Kurdî ye yani dibe ev ya bingeha me be di nav malê da eger meriv qet nikaribe bi zimanê xwe bi zimanê zikmakî an bi zimanê bavûkalan meriv biaxive jî di mala xwe da meriv dikare biaxive ew jî her bo me cejn e û madem rojekî wiha hatiye tayin kirin an hatiye dest nîşan kirin li hemû milletê me pîroz be. gelek spas mamoste em jî tevlî hêst û fikrên te dibin îro ne tenê rojeke îro sembol e em bêjin bîst û yekê sibatê ji bo sembolîza tiştekî ye lê ya girîng ew e ku 365 roj hemû bê dagirkirin wî zimanê bi wan stranan bi wan aheng û em bêjin rengîniya wî zimanê hemû çand û hemû xweşiyên xwe bikaribe 365 roj bi hev re wekî darek û wekî baxçeyek gul û gulistanek şîn bibe. Mamoste Abdulkerîm ez dixwazim derheqê zimanê Kurdî de peyama te jî îro bigirim. Zimanê Kurdî zimanê me ye şîrîn e xweş e ber dilê me ye heta em hebin hebûna me ye hemû zimana fêr bin ev e zîrekî ye lê şanazî tenê zimanê zikmakî ye bi rastî ziman nasnama her gelekê ye her gelek zimanê xwe dite nasî hovîyeta wî esaleta wî nasnameya wî zimanê wî ye gelê ku zimanê xwe nazane ew gel ji vî gelî nayê te hesibandin zimanê me zimaneke kewnar e zimaneke gelek şîrîn û xweş e em dibît her tim vî zimanê xwe biparêzin malbatên xwe da li gel zarokê xwe bi zimanê şîrînê Kurdî qise bikin ve ew kesê ku pênûs dane destê xwe û Kurdî dinivîsin li ser ziman xebatek gelek û gelek berfireh bimeşînin bila ew zimane ku heta nehemmaye nekarîne evî zimanî heta lawaz jî bikin ew ziman dibî her bimînî tê bimînîtin jî ez 21 Şubatê roja zimanê Kurdî ji cenabê te û bîner û temaşevanên hêja û mêvanên hêja ji hemû Kurdên dunyayê pîroz dikim. Gelek spas mamoste Abdulkerîm ez jî bi kurtasî dixwazim ser gotina we ez naxwazim gotinek pêşim lê hêstê xwe dixwazim parve bikim gotinên wê yên bi qîmet ez dibêjim
کراس مرو هەیە تدی مرو کراسێک لە خودکە و کراس دبێ سمبۆلە داناسینا مرەوە کارت ویزیتە مرەوە دیڤیزیۆنا مرەوەدا بێژن جیهانێدا هەر کەس بە ڕەنگی خۆ و بزمانێ خۆ تێناسین ڕەنگ زمانە یعنی تشتێ دنێ ئەم بێژن ڕەنگی چەرم ئەم نابێژن لێ من ویدیت کەسێک کو ji zimanê xwe ji çanda xwe dûr ketibin bi zimanekî din bi formekî din dema dest bi jiyanê dikin mîna ku perçekî wan kêm e tiştekî wan kêm e dikarin bibin xwedî her tiştî lê di dilê wan da ew ciyekî vala heye dikin nakin nikarin wê ciyê dagirin bi amin ew bingeh ew reh ew kokek ku mirov nikare bêy wî jiyanê bêje ew jiyan tê temamkirin ji bo wê ez wekî ku we got ez dibêjim dibe ku em di mala xwe de di jiyana xwe de hemû fikr û ramanên me xizmetên me hezkirinên me çi dibe bila bibe bila kurdî be ji bo wê jî ez gelek spas dikim ji bo peyamên we ez ziman dengbêjiyê da îro em ê cardin bigirin destê xwe û bi mêvanên min ên hêja ve qedirbilind re me xwest em mijarek vekin cara yekemîne ku tu kes li ser van mijara nesekirinî em cara yekemî li ser van mijara disekinin armanca me ew e ku di pêşerojê de dengbêjî wekî konservatwarek bê bingeh hazir kirin û nîqaşê vana bê kirin lê em ê ji ku derê dest pê kirin em ê çawa dest pê kirin wê krîterê me çi bin em ê li ser kîjan mijara bisekinin em ê ji kîjan elma û ji kîjan feraseta dengbêjiyê bingehek jê re amade bikin ku ew dengbêjî li serê bê sazkirin em niha li ser van tişta nîqaşa dikin li ser van zanîna li ser van lêkolîna berhemên ku hatine çapkirin kesên wekî we rêzdar ku lêkolîna kirine em ê van geştiyara top bikin û ez dibêjim hêviya me ew e nav salek şû da jî em bigêjin wê merheleyê ku îdî em dest bi konservatwarekî dengbêjî bikin ku ev xebat û xizmetên ku têne kirin li ciyek bê bicivandin wekî ku Mamosta Abdulkerîm ji Rojhilatê Kurdistanê ye Mahmud Begîk ji Amedê ye û ez jî Amerîkayê me dinya îdî gelek biçûk e em dikarin bi awayekî werin cem hevdû haya me ji hev tune bêje em dikarin bi awayekî ha hay ji hev hebin kar û xebatên xwe bi hev re parve bikin îro ez dixwazim mijara yekemîn pirsa yekemîn em dest pê bikin pirsa me yekemîn îro li ser dengbêjiyê şêwaz û rêbaza dengbêjan ez ji kek Mahmud Begîk dixwazim li ser vê şêwaz û rêbaza dengbêjan lêkolîn û xebatên te hebûn te hem di nav jiyanê de dengbêjî nas kirin mamoste hem jî te guhdar kir te wê kultûr û çandê bi çavê xwe jî dît û wekî akademîk jî em bêjin te gelek ew kirin ez ê dawiya bernamê de pirsên min ên taybet ji bo te hebin ku em te nas bikin pirtûkê te nas bikin ez naxwazim beriya bernamê em van tişta bipirsin piştî dawiya bernamê nêzî dawiya bernamê ez dixwazim di vî alî de jî em pirsa ji te bikin ku mamoste Mahmud Begîk kî ye çend sala çi xizmet û xizmetguzarî di jiyana xwe de çêkirine em ser vana jî em ê bisekinin lê pirsa min yekemîn ew e ku şêwaz û rêbaza dengbêjan tu bi çi awayî dikarî ji me re bidî pênasekirin belê nasîna minî bi dengbêjiyê re sala 1963 ez teqrîben 6 salî bûm دوێ چاخێدا ژی لە کوردستانê radyo kêm bûn û hem radyoya Erîvanê yani ya rewanê hênû bû bo yani hênû weşana xwe li satelayta esmanî dikir bo seranserî dunyayê دوێ çaxê de em dengbêjiyê re em rûbirûman ne ez tenê temamê malbata min bijin mêr biçûk û mezin em tev radyo Erîvanê her roja ku weşana wê hebû me xwe da ber radyoyê û me guhdarî kir ji alîkî ve xeberên wan hebûn xeberê wan ku dibêjim me dimana nûçeya de dibêjim û ji alîkî dinê dengbêj derdiketin li alîkî dinê mesela tiyatroya radyoyê hebû me dikarbû guhdarî kira li tiyatro radyoyê goşê nameyan hebû me dikarbû li daxwazê ewa guhdarî bikin li daxwazê guhdarvana em guhdarî bikin yani bi wî awayî nasîna min esas ez bi xwe
belki ne ez bitene le ez bejim Piraniya Kurdistanê deyndari radyoya Yerîvanê ne. Ev hani mijarek ne paşi radyoya Iraqê yani tabii ku ew jî zû dest bi weşanê kiribû paşê ew jî kete nava jiyana me bi radyoya bigire heta radyo Kirman Şahê wana ewana ketin nava jiyana me hevnasîna me bûya wê bû. Ya eger em werin ser mijara dengbêjiyê yani dengbêj zanî ji du peyva çedibe peyvekçiye denge yek jê bêj e yani esas karî anîna denge yani wextê ku yek karbe ew hestên xwe zayî an bû yerekî ku bûye şahidê bû yerekî an em bêjin ji hinekî dina belkî neqil kir be fêr bû be eger karbe wan ew ê hanê bi awayekî dengbêjiyê bîne ziman ew bi xwe dibe dengbêjî yani dengbêj bi xwe kilama çê dike ew kesek ku kilama çê dike dengbêj ew kesek ku kilamên ji xeyrî xwe ê dengbêjên dina dibêje dengbêj ew bixuye jî ji bilî wî dengbêj eger destanbêj be ew hê asteka wî jor heye di asteka jor de ye yani destanbêj ku ez dibêjim yani ji alîkîva bûyerê dibêje ji alîkîva jî kilama wê dibêje bûyerê dibêje kilama wê dibêje ewana gelek cara bi saeta dewam dikin yani her wekî herkes zane em bêjin destana Memê Alan destana ker û kuluk Siyabend û Xecê yani belkî em karbin ya mihowana jî tevlî vê meselê bikin destana Elî Xwarziya wana meselem daxilî vê meselê bikin a ku Kawsaxa di sê beyt jê dibêje yani ew kilama ku em dibên çemê çetelê ew bi xwe mesela destanekî ye ez dibêm kek Ebdurrehîm ji di wê warî de gelek dizane çünkü li aliyê wan destan jî gelek hene çîroka wan xanê çengzêrîn bi xwe mesela ez li vê parantezekî vekim hemû kesên ku nihal me temaşe dikin guhdarî ku me temaşe dikin bi taybetî hunermend dengbêj nivîskar lêkolîner kesên ku bi dengbêjiyê re eleqedar dibin ji kerema xwe hûn jî pirsên xwe hûn dikarin ji me re binivîsin hûn dikarin danasîna xwe bi me re parve bikin sibêro em dikarin kesên wekî we jî bi qedir bi qîmet ku lêkolînên we hebe em li ser vê rûpelê lêkolînên we jî parve bikin ev pêşî nîqaşa hanê ji bo kesên ku bi vî karî re bi pisporî eleqedarin dibêjin em dengbêjin hunermendin ez vê daxuyanê ji we dikim vê daxwaziyê ji we dikim ku hûn jî werin di vê civatê de bi me re bin ku em vê civatê bikemilînin bi hev re mezin bikin belê mamoste min gotina te bibirî bi şekil birî ji bo wê jî qusûra min ev bike dema ku te van tişta xeyala bi me da çêkirinê em ku bipirsin yani şêwaz û rêbazan dengbêjan mesela te bi zindî dît şêwaza wan çi bû bi kîjan rêbazan dengbêjiyê dikirin ya Êrîvanê em bêjin ya radyoya Êrîvanê ya radyoya Baxdayê û di nav jiyanê de em bêjin wê demê derfet gelek yên bûn lê qasî ku te di wan deme de wan derfeta da wan şêwaz û rêbaza dîtin heta roja îro bi tecrübeyên roja îro û wekî di hêla akademîk da deme ku em wan bikin wekî form û krîter em dikarin bêjin xala yekemîn ji bo şêwaz û rêbaza ew bû ku wana bi kar da anîn xala duyemîn ew bû belê yek jê yani yek ji şertê wan divê ziman carekî zelal be ev yek dengbêj wextê ku kilama xwe got bilêvkirina wî dibe temam be da guhdarbanê wî an temaşevanê wî baş jêfam bikin yasya naveroka kilamê naveroka kilamê dibe naverokekî baş be û têrû tijî be ya çara gotinên kilamê lazim e baş li hev werin yani li hev bin eger gotin ne li hev bin kilam ji wateya xwe dûr dibe tiştekî dinê
و جبلي فيها تشتكي كو ام لسر مناقشه دكن اوه ام لسر لهنجن نافا كلامي قالك جارا امو هناك هوالا هناك ليكولي نرى مثلا ام لهبناكن يعني كما ام لهبناكن او لهنجي كود نافا ستران دانه او لهنجي وان لازمه راست بداين جيبو يري پیوست راست بداین اگر وقت هبه د کلام دا دبه او راست بداین ها دبه که او کلام تمام بویره نین زمان جبر که نممکنه تدناوا یک کلامه کی دا یک سترانه کی دا ام بیجن دیروکه کی صد ساله بکار بیت تدور دا بشری آندناوه دا بجی بکی و بلاکی ابی هنه گلک زحمته شون گلک جاراش خو کلام پرچکی جبویره جمرا دبیجه و اموی آلیوی فهم کن لی گلک آلیوی دنیشی دمیدن امت پشتا بهتر لسر مثلا هانه باخفن هناك ما بحث لهنگا کر دبه کد هناك کلاما دا بلکه لهنگ بلکه ناوی لهنگا تنبه اوجه هناك سدموي هنا اوجه هنكي جورا كلام مثلا د كلام ابينه دا دنگ بيجي كد بيجي ميناك ناخذ ناوي كچكي بده ان ناوي جنكي بده ان ناوي ظلام بده لي ناوي كش خوراليت كد بي لي ديلبري ميناك يعني بيجم او شرط مرجن كلام تدا هاتيه افراندنجي اساس دور داجبو دنگوش بچکی زحمتش بکن کار ناوا بجه یا تشتا بجه لی جبلی وانا نو وقت کتلد نری يعني صدست دنا كلام دا لهنگانه ایجاد کلام اوه دا دنگ بجیا کردی داش خود دنگ بجی عایده کردیه نه عایده ملت دنه يعني وقت پیوا دنگ بج از دبجم يعني اوه وان لهنگ وان گلکن نتنی لهنگکیه گلکنه لهنگ ام بیجن سرکه هه یه اساسی رئیسی کد بیجن لهنگ درجه دوه سیاه چاره هه و حاصل او بوی اوی او دوام دکه ما مستب ام لبه. وان تشتي كو تجمارتن يعني ام دبن سيفانا كي بده ما كن ام جرك جوانا ربيجن شوازي دنگ بيجان يعني دنگ بيج يك شرط يكمن يا گرینگ زمانه اگر کسی که بیجه از دنگ بیجید کم دبک وکی بحر زمان به ام جبی گرک بی فهم کن نوسا یا دویامی يعني كيك وقتاي از نابجم بحر زمان يعني بحر اجبركو دنگ بيجي مي هرميج دخوازم ببي اوي دخوازم كو او بكم يعني بحر چوا يعني کسی که جه زمانه کی جبی وکی هستی نگره نکاری وی هستی بده وی پی ویجی يعني كسك كببة دنگ بيش دبكو دويالي دا او بحركو از دبيجم يعني سينورش خود إلا هي جلك فرها هركس نكاري سينوري رادس بكا لي دا او نكل و درب ليدانا بيوي دبكو بهست وبشيواز بستايل بدنگ بحمو رحي كردواري بزان بكو وين نكلاندني وين دربي لي دا جبوي زمان جلك جرينجا جبوكو جه وار تیر کانی آب جه نشان بده دیسا او ویجه دکبه ناوا زمان یعنی امدکارن دویده زمان چقاس خورته یعنی کسی که دبه که السر دنگ بجیه لقدار به هایا ویش زمان هبش زمانش او پس حز بکن یا دو یمین تبو دما که دنگ بجه تشتک دبیجه گرک گوتنه تی برید گوتنه فلان کسی فصيح بله artikülasyon demek ki peyvekte beji denk çava savunda denk em çava göhdar diken au denk çava derti yani dengin em bejin dengdar u dengin ne deng tipin ne dengdar dertle danavan likudera dev deng dertin au artikülasyon jiber ve dere avadı be debek o em با آوا اکیزلال جپیوین دنگ بیش فهم بکن ده دوی خدا گوتن نبه و نینه یعنی امتکارم وصا بیشن نه وصا جبوی شیواز بله راحت کاری بیشن
یاسی امین تگو ناوروک شی یعنی تگوت gerek او ناوروک باش بداییم د پیوکته مرو دکاری 1000 پیوی جیفیم بکه یعنی جارنا پیوک دبه پرتوکت دوی ناوروک دا تگوت ام نکارن همو تشتی بیان بکن ام نکارن همو تشتی نشان بکن لی دبه کو ام دوی ناوروک دا بهستایی بزاناتی تشتکی وسا بکن کو ام وی ناوروکی خورتیا ناوروکی پرس نکن ام با آوه کی بکاربن خورت وی ناوروکی نشان بدن و یا چارمین تا گوتنی کلام دبه کو لهربن دا آلی هلبستی شعیری دنگ سازیه ده ام بیجن تدی شاعر دما پیوک دنویسن هلبسان پیوک دنویسن آهنگک هیه ام بیجن فونتیکک هیه تیدا دنگ لهفتن ده دنگ بیجیه ده جی همان تشت دما کو کلامکی دنگ بیجیه چه دبه کو ام های جی هبن کو او پیو چاوا لهفتن چاوا هفدو تمام دکن دما کو تی داویا پیوی ایده ام de gotin seri gotin hatta dawya gotin em gelek tiştan de nav peyvekî de dikarin lê swartin ew jî bi awaz û şêwazekî em bêjin saziya denga bikarbînin û te got lehengê kilamê jî te got carna beyanin kifşin diyarin û carna jî nediyarin nepenîne ji ber çi te got dibe ku ew naxwazin wî kesî nîşan bidin belki sedemên xwe hene sedemên xwe dibe ku alî tirsên civakî bin bi awayek tirsek jiyanî ve psikolojik sosyolojik gelek sedemên wên hene em bêjin cihê bû yerê dema ku kilam çê bû ew kilam li kê derê bûye li ku derê hatî sazkirin li çiya viye li gund viye li bajar viye cih nîşan dide lê gelemperî em dikarin ji vanaran bêjin ev wazên dengbêjîne van tiştê ku te binav kirin û te gotin em dikarin yani bêjin di dengbêjî de dibe ku ev hebin yani ku ev tinebe ji bo dengbêjiyê tiştekî kêm heye Belê îca mamosteyê Delal eger gotinek te hebe divî barî da ez ê gotinek te bikim îca derbasî kek Abdulkerim Suruş bibim Kekokhtay meselekî dinê ez ê bêjim et dixwazim ew bila bîra te da be gelo di dengbêjiyê de sazbendî heye antine di wê noxtê de ji ber ku gengeşe hene yani fikrê cuda hene û hem kekê Abdulkerim jî di wê meselê de fikra wî bo min giring e gelo ew çi dibêje ji ber ku wextê min pirtûk nîvsan yani min lêkonîn kir ser dengbêjiyê gelek fikrê cuda derketin holê îja ji wan fikra yani em dikarin ya xwe jî bêjin yani belkî ez dikarim ya xwe bêjim û ez dixwazim wê demê mamoste em vê pirsa te bêhêlin dawiyê bêle belê em vê pirsê bêhêlin dawiyê kesî ku me temaşe dikin hûn jî divî alî da divî warî da eger agahî û lêkolînên we hebe zanînên we hebe ji kerema xwe hûn jî şîrovê xwe binivîsin heta dawiya bername em ê ji lê mêzekin û dawiyê em ê li ser vê pirsê bisekinin îca kek mamoste Abdulkerim îro tu çawanî başî سپاس bawerim ciyê te germ e ne sare جیه من خواشه و گرمه جیه و برا خازی اون جی برا جمع بانا جیه و بالا یا برا جمع جیه ما مستم محمود و جناب ته اون بانا میوان من اون لیره بانا به جسته ای هم جمع ها بانا ناون کرم که از خدمت تدام سر دلی منن دناف دلی مدنه مامسته دلی تساق ما گوت شواز و ریبازا دنگ بیجان اگر وکی که ما فرم لیکر اگر ام بیجن شواز و ریبازا دنگ بیجان تدکاریش بو انج مرا چی بیجی ام بیجن شوازا دنگ بیجان ماموستا محمود گلک تشتین هجا و گلک تشتین باش کو جمرا دبکو سدی ست اف هبن دما کتل وانا زیده بکی تی چل وانا زیده بکی ماموستا چه شواز و چه ریباز بو دنگ بیجان حوجه بله خدمت جناب تو بینران و هروسا ماموسته گران قدر ماموسته محمود عرض بکنم که
او پرسه لبارا شیواز و ریبازا دنگ بیجان اگر هم بخوازن برسه بدن لیده دا دیکلی یا نوبرا دنگ بیجی و حلبسته آرمانج اوه گلو حلبستا کردی امدازانن که جه چاندا دنگ بیجی دست بگیریه هر دنگ بیج یک جی بخو حلبستوانه یعنی از لسر اوه نیرینی مکو هر کس نه دنگ بیجه دنگ بیجه که دنگیوی خاشه کلام دنگ بیجه دیتر دی بیجه او نه دنگ بیجه او استرام بیجه دنگ بیج او کسه که بخو حلبستوان بی بخو حلبست و ریتم و آهنگ و ملودی استران خود چه بکن دیج نویاد خوازم لگه داریم ما مستشت پرسم گوتنا تب شکر دو ببرم جبوه کرم کن گلک از سری مجی سری خو ایشاند ام مثلا دکارن جبوان کسین که قابلیتان دنگ بیجیه لیتنه بن تنی کلام دو بیجن جوان را نبیجن ستران بیج لی کلام بیج یعنی ستران تدی فرم ستران بله ام دکارن جوان کسی استران و کلام بله استران و کلام هواتنه لبله دنگ بیج بیاج بو چه دنگ بیج کل دنگ بیج کل دنگان دلیزه دنگ بیج هستای دنگانن هر کس نه دنگ بیجه ایجا بیاج بو چه بیجم من مسته گوتنا تمام تگوتنا خودی تمام بکی بیاج بو چه بیجم ده هیلا اکادمیک تا یعنی سبه روش دما مگو کلام بیج او فرما کلام تدید دنگ بیجی ده از دی بیجم جبو کو daha زلالتر به فهم کرن سترام بیج پیوکی daha همو تشتی دگره نواخو ام بیجن همو سترانان کلام همو یا دگره نواخو لی دما کو ام بیجن کلام دربکی نشانه که دجیدا یکو ام دزانن ام بحثا چه دکن ام جبوی وی دبیجم یعنی جبو هیلا اکادمیک تا سبه روش ام دکارم بیجن دنگ بیجی و کلام بیج ev kesek ku kelamat bêje dengbêjî ev kesek ku wekî ku te got hostatiya dengbêjiyê qabiliyeta dengbêjî balê heye dibe her vekî mamosta Mahmud jî gotî dengbêj du peyvên deng û bêje deng lêre da min cara dî jî got deng lêre da rûdav e deng lêre da hadiseyeke bûyereke dîrokeke ku dengbêj evê به دنگ و ریتم دبیجه و حرکتشی نکاره یعنی کاری بکه ایجا شیواز و ریبازا دنگ بیجان لیره دا او تیکلیا که ناو بری چاندا دنگ بیجی و حلبستوانی دا هیه اوی هم دخوازن ببیجن هم بزانن کانی گلو شیواز و ریبازا دنگ بیجان دماکو دسترین چه شیوازه که؟ شیوازا آخفتنا لزگینه دبیجن آخفتنا لزگین یا راستتیف آخستنا لزگین آخستنا که خود دسپیره آخفتنا که بلز و دو هف دا شیوازا دنگ بیج اوه که بلز و دو هف دا استران دبیجه قصده که دبیجه ایجا اگر ام بین جگور حلبسته ام بزنن کانه دنگ بیجه که حلبستوانه جی چون حلبستا کردیم ما عرض کرد شاید ام بجن یکمین حلبستا کردی حلبستا دنگ بیجه گوتنه بزار دنگ بیجه هاتیه گوتن دنگ بیج چیه بره و چیه آنها حلبست خون جعالی نظمه و حلبستوان چارینه نه پرانیه حلبستوان چارینه نه جعالی پیوانه و وزن وان پیوانا حلبستن دنگ بیجان کیتاییه ما مثلا کیتایی جعالی کیتایی تجاری بله میناکشی اگر اوانه جبو کو تماشا اونا ماموستا محمود باشتر دزانه
آره من هلبست جور به جور هنه هلبست عروزی هجایی کیتایی اونه نو ادبیات دا ام بگیجنه تیکلی ها نو برا دنگ بیجی و ویژه امی باس بکن امی زیدتر باسا بکن ایچه از دخوازم اوه بیجیم که جعالیه نظمه و هلبستین استران می دنگ بیجی چاری نه جعالیه پیوان کیتایی نه جعالیه قافیه که کردی ده بیجن سروا یا زنگین او بکارتینه او جی جوره یک سروایه تشتا که هیا اوه یکو ام تشه یا نظمه یا چارینی یا برهمین دوکی دا که دنگ بیجی ما استرانه و دسترین تن ده استرانه دا هم ببینن اوه مبستا شیواز و ریبازا دنگ بیزا من آرمانج اوه بو گلو کانه اوانه هلبستوان چه نه چه سروایه که نه پیوان آوه چانه جبو میناک استران می دنگ بیجی دا قافیه هیا لین وزن چنینه پرانی واندا یعنی پیوان چنینه کش اره ایجا لیبل قافیه هیا هنک استران مدا هنک استران ما هنکو دیدا هم کش هیا هم قافیه هیا لیل گلکا دا کش چنینه آرمانج اوه بو ایجا بارا دنگ بیجن که ما مستا محمود باسا رادیو آنکر نقش و رول رادیویان لپیشو برنا چند دنگ بیجی براستیج او رادیوی که ما مستا گوتنی نقش آن زور زوره ایجا اگر ما مستاج راضی بی جناب تجی امدشین شبکه برنامه که دانه دنگ بیجی و رادیو این کردی یعنی گلو رادیو این کردی چه نقشک چه دورک چه رولک لپیشو برنا چند می دنگ بیجی هبونه اینجا همانگه داشتین باسا رادیو ایروان اجی بکن رادیو کرمانشان اجی بکن رادیو بغداد بکن رادیو اورمیه بکن یعنی او رادیو اینکو لچند دنگ بیجی آمده و او رادیوی که بونه صدم به دهان دنگ بیج هاتنه ناسین و هاتنه میدان دنگ بیجی امی اویج انشالله باس بکن لبارا شیواز و رباز دنگ بیجان او بکم عسکر لسر شیواز و ریبازا دنگ بیجن اگر گوتنک ده تنبه از دخوازم دسته تشت جتا بپرسم که نها بلکی هنک پیب هنه تو گلک باش تزانی ما مستا محمود گلک باش تزانی ام جی فیلم دکن ام بیجن کسی که موزیکی را علاقه دارم بلکی هن کس جی فیلم دکن ده هنک هنه ام بیجن دنگ بیجی من دبستان نه مکتب تو فرگه که تیدا دنگ بیجی هم بن تو نبیه جبو که بفهم کرن مثلا مگو کافیه مگو کشه مگو کتایی مگو چارینی از دخوازم مثلا جبو کتایی اگر دست امکاناته هبه امکانته نبه ام دکارن دو راجل سری بسکنن کتا چیه میناکه جبو کتایی یعنی کتایی چیه میناکه جمره نشان بدیم چارینی چیه جمره نشان دیم سروای زنگی یعنی کافیه چیه او کش چیه یعنی جبو که کسی کلمه تماشات کن دنگ بیجن دوی آلیدا وکی کن مگو بلکی وان پیوا جارا اولاد بهیزن از دخوازم اگر تو بکاری بید چارچوبه که دجمه را بچوک بیجی از گله کیف خوش بدم بله بارا چارینه سه خشتی دو خشتی ربایی غزل رباییش همان چارینه اولا جورین هلبستانه چارینه یعنی 4 مصرع 2 بیت 4 مصرع او بناودنگ ترین چارینه ما چارینه همدانی کنه ذهنام درکت بابا طاهر اوریان
کو یک جوان کسانه کو چارینه وین گلک مشهورن. چارینه پرانی مصرا یا خیزا اولی دویم و چهارم قافیاوان یکه دوماهی یا بیته یا مصرع سوم ممکنه جهی بید چنار کردن دیش نوی چارینه اینجا پرانی دنگ بجمه که هلبستوانن جی هلبستوانن دوکینه اوانه استران خود چه استران وان یه دیوانی بن چه یه دیلانی بن جه شوازا چارینه آلیه نظمه را استفاده کرنه. یا امپن اگر باسا کش بکن کش عربی و فارسی دژن وزنه یعنی دو بیت دو مصرع هر هلبسته که دبی اندازاوان بیوانوان و هندی هاوبه وزنوان هندی هاوبه یعنی پی بیوان جهاز دفتر نبن هلبسته دا دژن وزن یعنی وزنوان یا پیوانوان هندی هاو بیتن که ریتمیک بیتن خوش بیتن بهیستن جی یعنی سروا کتا دبی کل هر بله کیتا گره و یعنی پیوانوان هندی هاو به هر کیتا یک اینجا تته قافیه سروا که کردی دژن قافیه یا کردی دژن سروا او دوماهی یا بیت مصرعه که دبی دوماهی کاوانجی دنگ بیش بخو اونا باش بزانن دوماهی کاوانج دیگه هاو بخونن گریدای به هاو بن بله اونا من از تکر با امدشن لبرنامه که دا که ام تیکلیا نوبرا دنگ بیجی و هلبسته یا تیکلیا دنگ بیج و ویژه دنگ بیج و ادبیات امیلی بدا بخورگلی باسا وانا بکن امی هنگی گازی ادیبه که جی بکن میوانه که ادیبه میوانه که ویژوانه ویژزانه بلا بیتن امی به هورگری باسا تواو او مجارین کنه و حلبست دهنه و تیکلی آوان که دنگ بیجیه هیا امی انشالله اوان شروع بکن گلک سابی سپاس ما مسته جبو گوتنین ته هنتش لبجمه ام بیجن للروجلات پی هنک ام بیجن جدا نه بلکه لهری میدن نیم فهم کرن جبوی از جارنا خوازم تو دوباره بکی جارنا خوازم تو بیجی وکی کمگو بلکه تماشاوان کسی کل مهگو دارد کن هایوان جوان تنبن جبوی از گلک سپاس کم ما مسته از خوازم در باسی پرسا میا دیامین ببین تایبتمندی دنگ بیجان چنه ما مسته محمود امیج ما مسته بله ما مسته محمود هندک تایبتمندی آماجه پیکر کلاجی باش آماجه به هندک تایبتمندی اکر ولی چون مجار او نبو الان امی زیادتر از ما مسته امی بکونه ناو تایبتمندی دنگ بیجان هر وقتی که ما گفت هر کسی را نابیجن دنگ بیج دبی او تایبتمندیانه هبن که از این ارزی ورکن یک جوان تایبتمندی یا هری گرینگ یا هر دنگ بیجه که دنگ خوشه هر دنگ بیجه دبی دنگی و خوش به اما یکمین و گرینگ ترین تایبتمندی یا دنگ بیجانه دو دنگ بیج دوی هر چند کم بجی آگاهی و زانیاری انوان لسر موسیقی و هلبستان ده هبه یعنی دنگ بیج پیوسته که هلبست ناز بکد آگاهی ون اگر گلک کارناسی جی نبیتن لبل گرد بزانی هلبست چیه کش چیه قافیه چیه و هر وسا که مکی جی آگاهی لبرا موسیقی هبه سه دنگ بیج پیوسته که قاعده و نکل استرانون باش بزانه که بچه قاعده که استرانه بگیشه چهار مثلا بویریه که ما مستا محمود جی سرویجی از فکر دگم سکنی بویر و سرپهاتین که در حق واندا بریاره که استرانه چکن او بویجن دوی اوان بویران اوان روداوان اوان سربهوریان دنگبش باش بزانن آگاهی وان
ین باش لسروان روداوان هبن که بکاربان اوی روداوه چون تکلیه که گلک گرینگ نابرا دنگ بیجی و دیروک مهیه دنگ بیجی و چیروک مهیه دنگ بیجی و سربهاتی مهیه ایجا او سربهاتی او رودا که به چاو خود دیتنه یا بهیستنه دیوی اوان باش بزانیتونه و درست شی اوان بی نفسمان پنج دنگ بیج دوی پیلاواز و آهنگا استرانین خوب واسا چه بکه که استران لهر کسی خوش به پیلاواز آهنگ جیده بیجن ریتم جیده بیجن کردی دیجنه پیلاواز دنگ بیج دوید آهنگ و ریتم و پیلاوازا او استرانا که چه دکتن واسا چه بکتن که لهر کسی خوش به جبر که دستان و کلامین وان ره گل کردن او چاند و کلپو را کردان تین زمان به وی صدمه دبی گلک استرانی خوش چکن که به هر کسی را خوش بیده شش دوی اوش گلک گرین گل تایبت من دیه دوی دنگ بیش هر تم راستی بینن زمان دنگ بیشن که راستی نینن زمان جالی گل و نه قبول کردن نه پجراندن اگر دنگ بیش لسر نراستی بمشن و پس نا آقا و بگا و نظام برسروک عشیرا و به آقا یکی نراستی بدن دوید ناوا خلقی دا او کسی که اوان کرانه دکن تی رزیل بین تی محبوبیت و حسر ناخو ناو گل خود را دست بدن دنگ بیجه گو لگو بیوان گل نشنه پیش راستی نبیجن گل اوان ناپجرینن گل اوان قبول نکردن نو بوتن بابکار مده هیا او دنگ بیجن که بکونه دو پس نا هندک کتاکو ما فیوان جنینه دبیجن اوان هستی کش کسی که هستی دو کشه او دنگ بیش نا گل دا چه حرمت چنابن راست بیجی تایبتمندیه که هری گرینگه با حق دنگ بیشه که استرانه که چه دکتن سر بویره که اوی بویره راستی بیده زمان تایبتمندیه که دنیا دنگ بیجان خلخلاندنه از تایبتمندیجی پشتی بانگک ناو دنگ بیجی ده هر به ناو هاوینی که دنگ بیج شاه دنگ بیجا شاکروج استاد اوی آواهی بویه بانگا هاوینی که داویا بندن کلام آنداته گوتن تایبتی ها قرابت خاچوش هر اول گرینگی بویه خلخلاندن یعنی به قرق آخو به گوی آخو لگل دنگ دلیزن دنگ نا یعنی هنک آمور انگار آموره که مرد بگه آموره که موزیکه واسا بگ قرق آخو لگل دنگ دلیزن که اوی بانگی دبیجن خلخلانده که دبیتن دنگ بیش خلخلاندن او تایبتمندی ها گلک گلینگ یا دنگ بیجی باش بکار بینن نه دنگ بیش هنر آخو با آمورا پیکتینن ماموستا محمود باز کرد البته نزانم حالا نیرین ماموستا محمود چیه و یکی دا لبله دنگ بیج می ببوره از اوه یکی جی بیبیجیم بیرام نچید دنگ بیج می چیایی دنگ بیج می چیایی هم دبینین که با آمور پوفی مفاور گرتنه دنگ بیج می دشتیجی با آمورن بته آمور و آخری هاتناو چانده دنگ بیجی همه بسر نیرین آمجی آموران استران ما گشتر کردن دنگ بیجی ما گشتر کردن هنک دبیجن بلا آمور نبی لبله از بخو سروی باوری ما که آمور حبی باشتره ما مستقرم گوت نتا هم ما وی پرس پشتو باشی ما گوت حتی داویه برا اف پرس بسکنه مجبوری منخ بس کت و بیجی یعنی تن آمور و دنگ بیجی ما پیدا کسا نویسی لی امی داویه ده امی سر بنا بسکنن نها تگلک تایبت مندی گوتن هنک حوالی ما گوتنه مثلا
dengbêjî mamoste gotine ku şaş şey yani ka şakro vana dizanibû kerapetê xaço vana dizanibû tiştî wiha gotine ez dixwazim tu bersiva van tişta jî bêjî lê ez ê pêşî ji mamoste Mahmud jî taybetmendiyên dengbêja yek bi yek bigirim dûra jî pirsê ji cenabê te bikim ka van taybetmendiyê ku te gotine dengbêj şakiro em bêjin Kawusaxa gelek dengbêjên me em bêjin qedir bilind di nav civakê de ku bi dengbêjiya xwe bi helbestaniya xwe şairiya xwe hemû taybetmendiyê xwe di nav civakê de cih girtine dûra jî em ê qala wan bikin yani têkiliya wan û van taybetmendiyan ji ber ku hinek heva dibêjin qey ev dibistan e lê ev taybetmendî carna ji berî xwe de di nav salan da dibin kirasê wan kesa İcaz dixwazim ser vana jî dûra gotinek ji me re biçekî qise bikî mamoste Mahmud eger em bizbirin ser helbet Oktay Can hekerem ke mamoste taybetmendiyê me dengbêj hala xelas nabûne ha piştî gotinên mamoste Mahmud em ê devam bidin çend danî dijî ez ê bibêjim. Belê tamam niha ez ê heman pirsê ji mamoste Mahmud jî bikim taybetmendiyên dengbêjan mamoste dema ku meriv wekî krîter bêje wekî ku mamoste got tiştê ku tu li hember gotinê mamoste hebî pêşî ez wî pirsim yani tiştekî ku mamoste gotibe tu bibêjî nerazîbûnek nîşan bidî gelo heye yan tune ez pêşî vê pirsim dûra jî em bêjin tiştê ku tu lê zêde bikî لسر mesela ew ew xulxulandinê ewana hene li gelek dengbêjê me de hene bas ji hinek dengbêjê me de jî hene ku xulxulandin yani nîne tune ye belkî nikarim bikim belkî gewriya wan ne li gor ew ê be em bêjin wek ez bi xwe dibêm wek şertekî na lê wek dewlemendiyeka dengbêjiyê eger hebe ev yanê pir baş e mesela nava ew ê da nava dengbêjê me da kilam hene ku bi wê lêstika deng yani bi xulxulandinê wextê ku çêkirine bi xulxulandinê gotine lê ew dengbêjê ku heman kilamê jî bibêje dibe bi heman şêwazî bibêje ne ku dengê xwe hema wisa bike dengekî rast û dûz wisa pêva here yani esasê ew ê çi be esasê kilamê çi be bi min divê wê esasê kilamê xeraneke yani mesela em bêjin mesela kek Abdülkerim kilamekî çêkirî ez rabim li vê derê kilama wî ez xerab bikim ev yani nehetiye yani ev ya hekaretekî ye li cenabê wî yani ji bê dibê meriv ew neke xeraneke ez wek dewlemendiyekî qebûl dikim lê dibe ku şert nîm be yani xulxulandin şert nîm be tu dibêjî xulxulandin taybetmendiyekî cihê renge hin kes di vê qabiliyetê de ne hin kes xwedî vê qabiliyetê nînin lê ev qabiliyet bi tena serê xwe yani tiştek ji dengbêjiya wan kêm nake lê zêde dike em dikarin wisa bêjin mamoste hebe dewlemendiye tune be piçek qelsiye ew qas belê mamoste Sebrî ez nivîsê te dibînim gelek spas bi rastî jî dema îro divê dengbêj kiye bê zanîn ev bername armanca ev e mamoste Sebrî jî hem dengbêj hem nivîskar hem lêkolîner ew jî tevlî bernama me bûbû ew jî silavê xwe bi van peyva ji me re dişînin wisa qebûl dikin em silavê te digirin ser serê xwe ser çavê xwe weysî var lê gotî tek Sebriye agiriye belê serçava Veysî var li gotî gelo ziryab xweda min daya ku wêneyê wê li ser mora aqîda heye ya bi navê lûr û ûr dengbêj bûn an na kek weysî var lê ez dibêjim tu bixêr hatî em pêşerojê de em ê te jî bikin mêvanê xwe em ê van pirsê ku tu ji me dipirsî em ê ji te bipirsin di beşa pêşî de mêvan mijara qal kiribû îro em li ser pirsên dinê disekinin di beşa me yekemîn de me wê mijarê bi kar anîbû lê bi beşekî tenê em ê nikaribin bêjin dengbêj kiye gelek beş di pêşiya me de hene ku em bêjin dengbêj kiye mamoste Mahmud pirsa xwe da em mabûn taybetmendiyên dengbêjan em ê ji wê derê dewam bikin kerem ke mamoste belê kek oxtay ez tiştekî nebêjim berê xwendin û nivîsandin nîm bû
yani ji ber wî dengbêjê me bawer bike îro jî belkî ji sedî notewî xwendin û nivîsandina wan tune. Lê wextê ku kilamekî dinivîsînin an di serê xwe de bêjin tesewûra wî dikin. Yani ew dizanin ku dere wî li hev hat, ku dere wî li hev nehat. Kîja misra wî dirêj e, kîja kurt e. Kîja lê tê, kîja lê nayê. Ew wezna heceyê ku em dibêjin a ku kêk Abdulkerîm bahs kir. Yani kafiye ku em dibêjin. Kafiye bi rastî Ereb dên kafiye. Yani ew ya li hev hat, li hev nehat wextê ku dizivire li kilama xwe dinêre ew ya hene jî baş dizane. û di mesela ew da jî ana du tişt hene meriv kilamekî wek helbest eger meriv binîsine deyne ber xwe bestekî jê re bibîne tiştekî dinê û meriv di serê xwe de meriv tesewûrê bike an tiştekî ku meriv bibîne bû yerekî qewmandekî ku meriv bibîne û meriv li serê kilamekî çêbike ew jî cuda ye. Yani karê dengbêja di vir de gelek cara zehmet e zanî. Mesela dengbêj berê wek rojnamebarê berê herem bi herem mesela digeriyan herem û herem diçûn li wê malê bû mêvan li wê koşkê dibûne mêvan millet ji wan dipirsî yani çi heye çi tune ciyê ku hûn jê tên çi xeber hene çi tune ne yani di mana nûçeya de û bi wî awayî carna jî ew kilamê xwe weke nûçe jî berê bikardanê. Paşî hinek Yani ewa eviye dema ku dengbêjî em bêjin taybetiyên dengbêja em dikarin bêjin wekî di demên berê de teknolojî dema ku tune bûn nûçe û agahî deng û behs li ser milê wan jî wekî parçeyekî jiyanê bûn. Yani deng û wek baz peyamnêra bûn bi belê kanala wan peyamnêrê civakî bûn yani. belê. Em dikarin wisa taybetmeyên dî wan de em dikarin vî tiştê li gorê wê demê nîşan bidin. Lê dema îroyî de hinekî rewş cuda ye. Şokek Abdülkerim bahsa evekî kir noktayeka giring kir ew jî ragihandina kilama ye. Yani ragihandina kilamê dengbêja berê çawa dihate kirin heta digîje em bêjin merhala ku radyoya heta beriya radyoya ew plak hebûn hinek jê re dibêjin sêlik hinek jê re dibên qawan yani bi wê riyê çawa dengbêjî nava milletê de bela bû dîwan çawa hatin danîn dîwanê em bêjin Mîrê Kurdistanê hinek axayên Kurdistanê paşî dîwanên Şêxê Kurdistanê yani ew di mesela ragihandinê de kek Abdulkerîm tiştekî mühim got heqet lê ew mijarekî dinê ye lê tabii ev dewre ku ez bahs dikim ew yani wextê ku radyo tune bûn wextê ku televîzyon tune bûn ewan qawana tune bûn ez bahsa wê dewrê dikim. Belê. Piştî ku ew çêbûn mesele cuda ye mesele diguhore hinek formên dengbêjiyê guhartin mesela hevalê me hebûn di komisyona radyoya Bexdayê de an ya Erîwanê de digot kilama te mesela gelek zêde ye wala ji 4-5 deqa divê derbas nebe. Lê ti kesekî nikare em bêjin destana xanê çengzêrîn em bîne bike nav 5 deqeya ew yani piçekî zehmet e. Belê. Yaxud destaneka dinê a Kurdî em bêjin destana Rostemî Zal bîne bike nava 5 deqeya ev yani zehmet e. Mamoste li ser ve peyva te ez dixwazim vî bibêjim di rojên pêş de em ê li gorayî demê beriya teknolojiyê piştî ku radyo çêbûn piştî ku televîzyon ket jiyana me piştî ku înternet ket jiyana me em ê yek bi yek li ser vana û têkiliya civakî ya dengbêjiyê em ê bisekinin ka çi tesîrê xwe hebûn dema ku ew hebûn tune bûn em ê li ser vana em ê di beşên pêş de bisekinin sedî sed evan mijara dibe ku bên guftûgohkirin nîqaşkirin lewra gelek girîngin gelek tesîrê wan hene. Wekî ku te got radyoda 5 deqa zêdetir, îro em bêjin televizyonê de jî 3 deqa zêdetir, 4 deqa zêdetir, kes nikare weşanê bike, teknîk wî dixwaze. û her kêk oxtay ew bi tenê jî nîne em bêjin sala 57 radyo Erîwanê vebû newsa û a Kirmanşahê wana paşî vebûn berê nizam berê paşî baş ew nayêne bîra min radyoya Bexdayê berê hebû ew zûtir jiya rewanê zûtir hatibû vekirin
لە شێست و سیادا دەرباسی وەشانە ئەسمانی بوون ئەز یعنی تشتێکی وهات کارم بێژم ڕێبەبریشی gelek مهمە yani ana di nav sînorê dewleta xwe da wextê ku tiştekî bêjî tiştekî dinê tu weşanê bikî û di nav ê xelkê de jî bikî tiştekî dinê yani mînakekî mesela dikarim bêjim gerebetê xaço rehma xwedê lê be hemşeriyê min e ew di sala 2000 de min tîmekî şandibû hevpeyvîna dawî ku me pê re kir بو کرم سیاد و شکری خودورا پروفسور شکری خودو ادگو وقتی که از هاتم رادیوه گوتن تلسر آقای کلاما نابیجی تلسر بگا نابیجی تلسر شیخا نابیجی تلسر عشیره نابیجی تلسر شر نابرا عشیره نابیجی گربتی یکی انسانه کی او بو میرینی بو گو باشه از چی بیجم جرا گولا ما کی مجمرگو قولها ما زنبل فروشه بيجي قوم دست فكر من زنبل فروشه كلام اول جوان راكو افاناجي مهمن افاناجي قالك مهم بله اف مجاجي وقتك امكتن سر وان دم صلا عمل سر بسكن ما مستم تگو زانینگه و خواندن نویساندن تنبو راگهاندن کلام ما در حق وان دا گفت تدخوازی سر تایبتمندی دنگ بیجان تشت زیده بکیم جبومت بيجي كيكوتا ما مست جبوتت بيجم يعني وكد تشتك نها تينا بيرا من از ويا نزانم لي از هنك دنگ بيجات زانم وقتی که کلاما چیکرنه مثلا او بخود نابا بویر دانه البرچابه خود چی دیتنه مثلا از حرکتا 25 زانم حرکتا ام بيشن 27 حياة 32 بلكي بقلتي حياة 34 گریه وانا مثلا اتزانم كدنا بيدابونه دنگ بيش مثلا هبونه ام بيجن بفرسنده بگی حسنی رابونه ام بيجن زاروی مالا سيدو رابونه بزاروی برازيا رابونه دنگ بيش هبونه بگلک لهنگ در رابونه وقتی که امانا کتنه ناوا تفگره اوجی دوی چاخه دا دناف تفگره دا چه تشدیتنه لگوری هستی خو و هر وی دمش بر کجیانه لگوروی کلام چکرنه از بیانه جی دزانم yani ev karın vaha bejin mamuste taybetmendiğin deng bejan çabu gohevan rahevan le jboy deme vekili bune yani hişyar bune yani ev taybetmendiye ki ku em bejin deng bej lgori dema xwa بحشي خو برحي خو بكري بيه يعني ما جويا بري جو جندك دتشو جندك نوتشد جهانت خبرات جوت دنگو بحثات جوت ليد فرداجي ديشتن جواكي بوير قومين وشر بفچون قالك تشت ام دكارن ليزي ده بكن دكلاما خدا دنگ بيج دكاري وانا دكاري بينه تشتن جواكي ام بيجن شر وبفچون وكي كو ام بيجن دویدم سالی ده گلک شر چی بون گلک دنگ بیش جبری خو رابون کلام سر وان بویرا چی کرن بحثا وان کرن لگوری دیتن آخو لگوری زانین آخو و کرن کلام و ده دیرو که ده ام بیشن جی خوا گرتن اف جی تایبت مندی که ام دکارن o بیراوان هر کوره که کوختای او دکارن د بیرا خدا ده هشه خدا تشتا بگیرن او چه بیجن وک حافظه کۆمپیوتەرێکی ئەوێوان فەرەیە ئەگەر زێدە فرەنیم بە دەنگبێژیاوی بچێک دووردا قەلسە ئەم وەک ئەم دەبێژن ڕەپەرتوار یانێتەدی ئەم دەبێن ڕەپەرتوارەکی فرە بە ئەو هەری باشە دبردا بیر و ئەو حفزە ئینسان دبێت دەنگبێژ ڕاهەبەش بەرکو گەلک مهمە gelek spas mamuste mamusta kerime dibem qay jarna interneta ta oskrip çeda çedan دنگی من نهاد اره خودم را ترام خراکه کو خراجی بو اره اینترنت ها مجد زوزو قطبه بله ما مفاورگیت لگوتن ما مستا گلکسی پاست هندک تایبتمندی دن ین فرصاخو بپرسم توصل کلم که او مگوتبو یا من بریا کج ما مستا بپرسم مگوتبو
تی تایبت میندی دنگ بیجا ببیجی لی دور جی او حوالی که مثلا جمع پرسینه دنگ بیج شاکرو کراپت خاچو ام بیجن از مینکا لی زیدت کم وان شاکرو پرسیبو ام ادمون قی وک کک ویسیبو پرسیبو مثلا اف تایبت مندیا پشتی که تا گوت ایجا وان دنگ بیجا تتکاریش مرا مینک نشان بدی که او دنگ بیج و وان تایبت مندیا گاوا که ام روقالی ها بکن چقاس نیزی هبن چقاس دوری هبن بچکی بحثا وان بکیش مرا بله تایبەتمەندی این که از باس دکم اولا پرانی دنگ بیج ما هبونه اف تایبەتمەندیانه ما لناو کسایت و شیواز و رابون و رونشتن و دانستاندن و جوریا استرین اوانه همو من ناوان دا درخستنه پرانی دنگ بیج ما یکو ناگل دا هاتنه پجراندن خودی وان تایبەتمەندیانه نه جبو مینات دوی دنگ بیج دناوا گل ده آشتیخاز حسکری و خوشناو بن و به باشی و قنجی به ناس کرن یعنی نها دور اورمیه دا دنگ بیج های بو که از چوما بر دریوی لگنده که روی که خوش نشانی منه دا و از اوی دنگ بیج ناناسم من بارا بودا تشت ایجی ننویسی جاره که جی فستیواله که هاتا نا فستیواله مخو نا فستیواله درخست مگو برا تو دنگ بیج نینی دنگ بیج دبی جامعر بی دنگ بیج دبی خوشناو بی دنگ بیج دبی حسکری بی دنگ بیج دبی دری وکری بو هر کسی تایبەتمەندی اخلاقی تر دنگ بیجه که بخو گنا گرینگن یعنی بون بس دوی دنگ بیج دا و گل دا حسکری خوشناو و به باشی و قنجی بنداز ناس کرن دوی دنگ بیج اول تایبەتمەندی کدیه دوی دنگ بیج لبر جاوان بگرن که دناوا گل ده به باشی بین پجراندن یعنی چان یعنی پاقش خوش برگر جلو برگن پاقش و رند خوب بکن هر وسا دوی تندرستی ها دو و دران انوان باش به بلا کنجوان گون بین لیبالی بلا تمیز بین بلین هنرمند گلن اوانا کسکن که ناو گل دا هاتنا پجراندن اوانا روح چاند دوکی و ملت خونه هر چه قاسی پاقش بن خوش برگر بر و هر وسا لهر لحاظه که دا خود تمیز خودم بکن خود پاقش خودم بکن گلا باشه اوج تایبەتمەندیه که گلا گرینگه هر وسا دوی دنگ بیج خودی رفتار و گریار و گوتاره که باش بی و گل نیشه دوی هیزا دنگ بیجا او هیزا کنترل کردن دنگان هبن حکم کردن دنگان یعنی بکار من دنگین خو کنترل بکن یعنی او کنترل قرق و دنگ باش بزانن و هر وسا گو حیوان دوی گلک بهیز بن دنگ بیش هم حافظه که گلک بهیز هنه هشک بهیز هنه کتی دبینی استرانان دنگ بیش های 1000 استرانی دزانه هر کس نکاره کار هر کسی نینه ایجا دنگ بیش دبی گو حیوان بهیز من قرق خو شار بن قرق خو بکار بن کنترل بکن حکمرانی سر بکن دست حلات کردن لسر دنگ و قرق بکار بن اویه که بکن هر وسا تایبەتمەندیه که دیه دنگ بیجیج اویه دوی دنگ بیش چه جارا به زوری خو نده نگهداری کرن پیوسته گلج دنگ بیجان داخواست بکن پشت دنگ بیج بستره دنگ بیج دکر رابو کسی که نگوتی بستره همه رابو دست خود بنگوی خود دستره اقا باشنی نه دوی دنگ بیج گران متین لدیوان خانه دا لماده گرگه دا لهر جیه که دا که حیه گلی بخواسته پاشه بستره هر وسا لداویه دا اوی یکی جی از بینم زمان که دنگ بیج وکی ناوی کلوانه پیوسته که به دنگ خو بویر هست نیرین خو و بیجن دوی واری دا خانه را دنگ بیجیج شانوی جداتره شانوگر حکه به تایبتی داخواست نکه تماشاوان تو جاری به کیف خو نکاره هستن خو بده در
دنگ بیجی وکی شانوی نینه یعنی دنگ بیج دبیت بخو او حستا خو احساس خو حرکت بدن خو یعنی به شکلی که او گوتینه که دبیجه حست و حرکت جسمی وی و لاشی وی و بدنی ویجی لگل گوتن آوی هماهنگ بیتن اونا گرینگترین تایبتمندی بون که من ریز کرن لبارا هر دنگ بیجه که ده که پرانی دنگ بیجین ما اونا هبونه پرانی دنگ بیجه ما عزت نفس هبونه دست خوبر گر خلقی نگرتنه دنگ بیج جامیر بونه درست ده هندک دنگ بیجه ما گروک بونه چون گند به گند زوزان به زوزان باشار به باشار گریانه و استرانه و خلقی جی یارمتی و حمایت جوان کریه لبل دنگ بیجه ما گل دنگ بیجه ما گل ناوا گل خدا بونه چه دما دست خوب بر کسی که نگرتنه روش که گلک خراب داجی هبونه روش آبوری آوان اصلا باش نبیه لبل چون عزت نفس آوان هبیه جامیر بونه یعنی او کسایتی یا خوید باش خودی گرنه دنگ بیج دیوان و قصران اره آقا و بگا و پاشا و میرا حمایت جوان کرنه ساپورت کرنه او حمایت جوان کرنه او باش چونه پیش لبل دنگ بیج میگل گلک جوان روشته که گلک خراب دا مرنه که پشتی مرن آوان ام پشمان بونن که بوچه ما دست وان نگرد ما بوچه یارمتی آوان نگرد دنگ بیج ای رو روژه همویا پیوستی به آریکاریا گل هیه پیوستی به آریکاریا رادیو یا تلویزیون یا پارتیان دولتان پیوستی به هر آریکاریا که هنک و ام نهلن او چاندا من نابینه ده هره دبی ام دست وان بگیرن آریکاریا وان بکن پرسکی من گله گرینگ هیه لبر هنرمند آزادی هنرمند وان تایبتمندی گاوا کتگود برز ویسی وارلا از دبیشم قی اوانا جبوی پرساته برسر بونکو ماموسته وی خواست کو بیجه اوان تایبتمندی کو ام قالی دکن لشاکرو میزه دکن لکراپتی خاچو میزه دکن لکاوس آغا میزه دکن لمحمد عارفی جزراوی میزه دکن لگلک دنگ بیجان گویداری دکن قابلیت وان میزد کن لکنین السر وانا دکن و تایبتمندی وان شریکی یعنی کو به هوا ام بیجن تایبتی وانی کو ام وان تایبتی ده همو دنگ بیجن دناو گل ده هاتنه قبول کرن و هاتنه پجراندن دوان دا دبینن اگر گوتنه کتبو فازیلی زیده بکی که ویسی دمو کو متکر میوان خو سر مسر چاوه ما ام دخوازن تجی وان گوتنه خو مره پار بکی از گله کیفی دیگم اگر ناراضی بینه کو هبه لبنیج مرا بنویسنش کلمه خو ام جوجی وان اوقا بگیرن و یادنی برسا کوته گوت پارتی دزگه می قصر قوناخ گله کیفن ده حتی ها اف سیستم دناو جواکه ده هبیه آلیک خود پشتا خدانه قوت و هزه لگوره یوی خوش شکل کرنه اوانا بازرگان بونه اوانا هنرمند بونه اوانا هر کس با آوائه کی پشتا خدانه هز و قوت حبونا خو پی او کرنه لی آلیه کی دنیجی ادیب بونه زانا بونه جتوازی خو جزانین خو سری خدانانینه دما تشتک خلط دیتبن لبروی خلاطی گوتنا خوی راست باش و نقص نه گوتنه نها ام yani dikarin wiha bêjin yani dengbêjiya ku em behsa wê taybetiyê dikin ew taybetmendiyên ku niha mamoste Abdulkerim û mamoste Mahmud behs dikin evane ku ê dengbêjên de alî gel de hatine pejirandin gelek cureyê dinê ji hene ku em bêjin xwekî dengbêj nasandine kilama gotine nav gunda da çûne hatine gelek tişta kirine lê civak wan qebûl nekirî çünkü ewan taybetmendiyê ku civak wan qebûl kiribe wan anî ve danî ve dîwanekî bilind wan taybetmendiya dixwe de pê ew nekirine îca evana mijarê dinê de evan mijara hevalê me li ser wan qal kirine ji bo wî mixwest ez behsa vana bikim lê divir de xala herî girîng ew e ku ez dibêjim hunermend fikra wî ji kîjan partiyê hez dike ji kîjan rêxistinê hez dike ایدئولوژیا وی چه دبه بلا ببه بیرو باوریه وی جی کیجان اولی اولدار به نه اولدار به جی چه هزده که
ji çi bawer dike em hürmeta xwe ji bo wan hemû kesa hene em rêza xwe ji bo wan hemû kesa hene ku ev tiştekî din ye lê dengbêjî û hunermendî dibe xweserî têde hebe dengbêjî û hunermendî ne propaganda kesekî bike wekî ku me got qesr û qona xwe da pesnê mîra û paşa dane îro eger em vê rex nedikin gerek em bibêjin dengbêj gerek civakê re bi zimanekî edebî êş û birîna bikar be bîne ziman dengbêj ew kese ku yani xweseriya wî jî heye dema ji partiyekî hez kir ew dilê wî de ye em tiştekî jê re nabêjin lê dema ew partî şaşî kir dengbêj ew xwast bi hêz û quwetekî jî dikarê jê re bêje te şaşî jî kiriye li hember wê şaşiyê jî derkeve divî de gelo em xeletin ya em rastin ez ê pirsê dixwazim ji we bikim ji dinavê we bikim yani di nav civaka me de ev tiştekî gelek gelek giring e çünkü gelek sazî hene gelek dezgeh hene ew dibê dengbêjê filan partiye ew dibêje dengbêjê filan saziyê ye ji bo ku em van sînora van dîwara bişkênin dibe ku em vana xeber bidin em li ser vana jî biçekî fikr û ramanên xwe bibêjin ka em behsa demokrasî û xweserî û behsa azadiyê hunermend dikin gelo em çi xas dikarin wî di nav civakê de bihewînin yani kesekî ku جرى ما نبي وكي ما نفكري ام شي قصد كارن حرمتي نشاني بدن از خوازم جناب محمود ما مست محمود بپرسم دوی مجال دم ما مست جبو هنرمندکی تکاری چی بجی از یا کلمنی تمامنی محمود ما مست محمود از خوازم پیشیج ما مست محمود بگم دور از اشته بپرسم ما مست عبدالکریم کرم yani ew serxwebûna dengbêja yani eger nanê dengbêja an em bêjin qûtê wanî salane behsayê berê dikim yani eger ji aliyê axakî şêxekî begekî an belkî mezinê eşkîrekî ba eger bihata temînkirin û di ser de jî rabiya li qarşî wî mezinê xwe yani kilamekî bigota ew ya hane gelek zehmet bû yani ne ew digotin welew bigotana jî hebûn di nav wan şêx û axa û bega de yan mîra de hebû ê ku dizanbû belê rast dibêje û qebûl dikirin yani tevî ku li telê wan diket hebû qebûl dikirin lê hebû jî dengbêj aferos dikirin wî awayî qebûl nedikirin yani di wir de piçek dengbêj eger nanê wî li ser kîja dezgehê be saziyê be nizanim çi be yani îlla ji bo mezinê wan lazim e ravî tiştekî bibêjî ew ya dixwazin divê de ew dixwazin yani wextê ku ew nekin aciziya xwe nîşan didin ew kesên kar bi dest ê ku nanê dengbêj didin lê divê ne wisa be divê dengbêj însanê serbixwe bin di vê mijarê de dengbêj û melayê me ew melayê me yê gunda piçekî weka hebin melayê gunda dewlemendê gund herî dewlemend di gund ya xwediyê gund ya xwedê erdê wî zêdekî biya malûm zekata zêde ew dida yekê îca di her daweyê de jî dixwest ku melayê gund ji bo wî fetwakî derxe welew zulm jî bikire digo mala bira fetwakî bide min çima ji ber ku zekata zêde ez didim me be di mesele dengbêjiyê de jî wisa ye lê dixwazim tiştekî dibêjim di bir de dengbêjiya serhedê li seranserî Kurdistanê gelek binabû deng e di dengbêjiya serhedê de taybetmendiyekî heye her însanê ku daweta xwe bikira îlla di daweta wan da dengbêjekî hebû yani dengbêjekî yek di do sê li gorî qeweta xwe yê malê dengbêj dibirin diçûn û wan dengbêja di dîwanê wan da yani li mala dawetê kilama digotin mal feqîr be zengîn be ew yani nemîhime herkes di gorî qeweta xwe bû ew wek adetekî bû wek örfekî bû yani ti ana herî serhedê ti leqayî kîbê wanê kevin ez dibêjim ê nûna dibêjî dengbêjê daweta tekî bû ew yek bê Reso bû yek bê Huseyno bû bê yek bêje mesela Şakiro bû yekê bêje wele Zahiro bû yek bê ew ê Cahido bû yani mutlaka ew ê navekî bidin te çima ji ber ku ev yani adet bû dawet
بێ ئەوێ ناگەڕێ بێ دەنگ بێژە لەوێ دەرێ نەتگەڕیە لێ نەتگەڕیە لێ نەتگەڕیان بەس لەوێ دەرێ نەتگەڕیە دەبردا ینی مە باسە داوەتێک کرد ئەتخوازم ڤیاژی بێژم وەکی ئیلاوە بۆ سەروان تایبەتمەندیە من باس کرد و ئێکێکی عەبدکەریم باس کرد دەنگ بێژ دە هەمان وەختێدا کلامێ گۆڤەندێ مطلق دزانە چونکی پڕی جارە ژ کلامێ گۆڤەندێ دەست پێکردن ئەوانە ینی زاروتیا وان زاروتیا دەنگبێژیە وان ji kilamê govendê dest pêtkin û heta têne ê dîwanê û heta bilindtir dibin. Îca ew mesela serbixwe kek oxtay kut dibêjî yanî gelek zehmet e meselekî piçekî tevle heve çi derece lê mamoste ez tenê vî dixwazim yani em bi peyvekî ku em bibêjin yani ku em bibêjin dengbêj yani ji bo televizyonên Kurdî dibêjim gelek televizyonên Kurdî hene dibe ku gazê hemû dengbêja bikin gazê hemû stranbêja bikin çand û huner bê ew sînor bin ji bo ku ez sînor di nava Kurda da bişkê ew hişmendiya netewî pêşî ava bibe ku em ji bo xizmetê ji bo çanda xwe dikin partî û dezgeh li hemû welatan li hemû cîhanê hene ji hev rengê wan cuda ne ji hev cuda difikirin armanca min ew e ku ev xizmet guzarî zêdetir bilind bibe û kesên cihêreng jî bikaribin di nav wan ciyên cuda da bikaribin rengê xwe diyar bikin xwe bidin kifşekirin ji bo eviya çê bibe kek oxtayî ji bo eviya hene çêbe ew dezge û sazî û partiyê ku em bahs dikin divê hişmendiya netewî bi wan re hebe da karibin vî îşehanê hemêz bikin eger dûr da hişmendî tune be hemêzkirina dengbêja zehmet e her cûre dengbêj yani kek ew ê dizane be kekê Abdûlkerîm yani ji ber ku li ew ê yani di nav sînorê Îrana îroyî de ye yani digo Şahê Îran wextê ez basa hezar sal berê dikim gazî helbestvanê hevalê xwe kir got ez û te em hevalê hevin em ew qas gelek nêzin te medhê her kesî kir bes te medhê min neda te pesnê min neda te min bilind nekir te rojtî ser min medhiyekî nenîvsan zanî yani te hevalê min ê tu çima nanîvsînî wek dengbêja ferq nake ew jî helbestvan biye şair biye dibe walla ti tiştek ti taybetmendiyekî te tune ku ez pesnê te bidim û medhiye li ser te binîsim ka çi binîvsînim hevalê wî radbe wî davêje zîndanê Tay mesele dirêj ez nakem nava wê meselê kek Abdûlkerîm belkî meselê zanibe yani divê ew hemêzkirina tebayî ana meznatî çi ye meznatî ew e ku tehemmüle temamê milletê xwe bikî bi feqîrê wî bi zengînê wî bi oldarê wî ne oldarê wî bi ateîstê wî ba bi komünîstê wî ba bi sosyalîstê wî ba em bêjin bi îslamiyê wî ba yani netewîtî ew e ku dikaribî wan hemêz bikî îja ku dezgeh û sazîkî me wisa hebiya ji xwe derdê me tune baş tara bêjin Mamza em dikarin yani ev tişt em ji berî xwe dikarin em dema ku em kesên ji hev cihêreng werin cem hev û hirmetê bikaribin nîşanî hevdû bidin hirmetê nîşanî fikrê hevdû bidin ew ê hunermendê me jî di wan civata da cî bigirin îca mamoste Abdûlkerîm ez dixwazim heman pirsa ji te bikim gelo te di vî alî de ji ber ku ev di taybetmendiyên dengbêjiyê de mijar ji bo wê vekir di taybetmendiyên dengbêjiyê de ev jî taybetmendiyekî gelekî bi qewet e çünkü ew teşe dide dengbêj wî di nav civakê de ya bilind dike ya kêm dike ya dervayî civakê dike ji bo wê ez dixwazim vê pirsê cardin ji te dubare bipirsim bi rastî jî dibî dengbêj serbixwe be li belê dema ku me basa mîrekên Kurda kirin dibê em evê yekî jî berçav bigirin ku dema mîrektiya Kurdan da taybetî piştî şerê çaldiranê da li koşk û seraya mîrên me da vêjeya Kurdî, hunera Kurdî, dengbêjiya Kurdî gelek yani gerçedaneke gelek baş lê çêbû bo çi çon ji wan himayet hate kirin, saport bûn
از دم کو دبیجم گه ام ج دنگ بیج خو خودی در کون به وی صدمه کو دنگ بیجن ما ایرو روژه کو دی دما میرکتیا نینه دما شیختی نینه دما نهادی او دم نینه دما نوژن داد دبی گل ج دنگ بیج هنرمند خو خودی در کون و او دنگ بیجی دبی گل درد عشق شایی و هر وسا او پسکره کن که ناو دواکا ویدو هیا ایرو روژه ام دبینه ناو دواکا مدا خوشاوتانده نا جنکا هیا ایرو روژه ام دبینه ناو دواکا مدا ماده این هوشبر هنه ایرو روژه ام دبینه ناو دواکا مدا گلک کاری نباش هنه دوی دنگ بیج ما بینن اوان بکنه استران به هنر آخو اوان یکانه اوان مسلانه اوان پسکره کنه بینن زمان به زار هنره ایجا دنگ بیش پرانی وان گلی و گازنداش مدکن امجوان خودی در نکتنه گلک دنگ بیش مهنه کس اوان ناناسی کس ناچه بالوان کس اوان سروان کار نکریه لیکولی نکریه نچو بالوان او چانده هیدی از دکارم ببیشم که دوه آمد و هیدی نابین دچو تازه ام کتن دو هیدی ام اوان دنگ بیش خود هیدیدار دکن دینن دلخوش دکن تشویق دکن ترویق دکن که آقا ورن دو به هنره دهرن او هنره همون آمه ایجا هر دنگ بجه که ما ارزی وکر ناوان تایبت مندی دا پس نا آقا و بگا و نزا که و پره بده را پس نا تبده او دنگ بج نینه او هستی کجه مگود او اینا بج نوی دنگ بج ما ارزی وکر دبید خودی کسایت که پاکش بیتن که دنگ بیش گل خوب بیتن او دنگ بیش که نهجی ناو خلق دهات نپجراندن دنگ بیش ببخشه شارجامه بر به داویه سرملی محمد پاشا گندگی دابو عبدال زینکی گلگی حمایت عبدال زینکی دکر لبن عبدال زینکی پس نه سرملی محمد پاشا ندار رخنجی لگید افشار گرینگ کو نواکا عثمانی و کرداد لی هبو چون سرملی محمد پاشا رخ نکرد دنگ بیش مهنکو به پرا و نزانم به حمایت اک نهاتن لباندن کسایتی ها دنگ بیشی ها تشکدیه ایجا خواستم اوه یکی ببیشم که ما ایرو روژه چند دنگ بیشی ها من دنگ بیشی من پیوستن بکو ام حمایت ایوان بکن ام دست ایوان بگیرن لحر آلیه که دا دنگ بیشی من بی خودی نه خرابت خاچو گو ما بود 40 میلیون کرد خدمت کرد 40 میلیون کرد نکارین مخودی در کون حالی بود وقتی که از دچم نه دنگ بیش دچم جام دنگ بیش تاوان د پیوند دنگ بیش دنالن نراحتن براستیج حق نه مافوانه نه کسی من خودی در نکوه کسی هاش منی نه هاش هنر منی نه اول که اهم دبید کارساز ما پارتی ما نظام هر سازی که من نامده هیا ج دنگ بیش ما خودی در کون ج اوی چانده خودی در کون چند دنگ بیشی گریدایی به گلتشتانه گریدایی به دیرو که به زمان به گونه شوپی گرینگ گریدایی به نظام ادبیات همون تشتمه گریدایی به دنگ بیشی هر که همه یک باس وام بکن قسم یا داوی اولی که دنگ بیش ما پیوستی به آریکاریا مهنه بله ما مسته اگر شارژا تکیم به ام دکارن تو شارژا خلیخی یعنی فی شکل تلفن آخی ام جبو که تلفنات قط نبن از هدی پرس گلکن یعنی پرس ما گلکن ام دم ترینا که اول راستیجی یعنی تشتکی وسا نه بحرکی ببنیه امانکی ببنیه که امتدا خوازن صوبری بکن لی ام نکارن چنگه چی باویشن جبروی یکی الخصورة منن هرن ام جرنا ام خوش بیرد کن ام دکرن تالرزا اوین و اشقا وان پیو گوتنان ام دبکو جوه دور کون لی مبستا ما اوکو ام کاربن با آوائه کی وان مجرا بینن زمان و سر وان بسکنن ما مستعد الكريم دبیجه ام خودیل دنگ بیجه در ناکون براسته چما ام خودیل وان در ناکون چما ام بپرسش خوب بکن هر کسی که سازینه کسی که ادیبن کسی که نویسکارن ام خودیل وان حمویه در کون
yani naha ez dikarim wiha bêjim ez çend ciya em bêjin gelek di welat da geriyem dervayê welat şê ez çûm çend ciya me dît û gelek lêkolîn kir li ciyekî ku nivîskarê wan, hunermendê wan, rewşenbîrê wan, ronakbirê wan çi qas di astek bilind de ciyê wan qedrê wan çi qas bilind e ew welat jî ew qas pêş veçûne. Li kîjan welatî ronakbir, rewşenbîr, hunermend em bêjin kesê ku hunerê avakirine kêm bûne ew welat jî paş demane. Yani em vê pirsêj xwe pirsin. Em bêjin çima? Em çima paş demane sedemê vana evin, em çima pêştane çin sedemê vana jî evin. Ji bo wê ez gotinê mamoste Ebdulkerîm gelek gelek bi qîmet dibînim, gotinê Mahmud Begîk gelek bi qîmet dibînim û ji vir dixwazim ku ez vê dubare bikim. Em çi qas li wan xwedî derkevin, em ê xwast li xwe xwedî derkevin. Zarokê xwe xwedî derkin, pêşa roja xwe xwedî derkevin. Niha îdî ez hêdî pirsa dawî pirsên dawî ez ê pirsim dem têra me nake wekî ku min got gelek pirsê me hebû lê dem têra me nake. Ez dixwazim li vê derê ji mamoste Mahmud bipirsim. Mamoste Mahmud ji kerema xwe tu dikarî ji me re qal bikî min got ez ê ji te pirsim dawiya bernamê de nêzî dawiya bernamê te gotibû sazbendî heye yan tune ye. Tu pêşî çi difekirî? Tu pêşî derheqê vê de çi difekirî? Tu fikra xwe bêje dûra mamoste Ebdulkerîm ez ê heman pirsê ji mamoste Ebdulkerîm pirsim. Di dengbêjiyê de sazbendî heye yan tune ye ya jî ku hebê çi qas tesîra wê heye? Yani di eslê xwe da di dengbêjiyê de ew ê de dengbêjiya resen ya berê ku em behs dikin esas dûr da sazbendî tune ye. Sazbendî tune bo çi tune ez nizanim. Eger em bo dewra İslamiyetê em bêjin yani min dizanin ew fetwaxaneyên İslamî rê nedidane saz û def û zirne û tiştê wisa di müzîkê de. Yani gelek cara jî ew kilamê şerra wextê ku digotin digot na ev hane tiştê kevin tîne bîra xelkê û dibe ku car din nexweşîdina milletê de çêbibe. Kilamê evînê digotin digo ev hane millet ji ser xwe diçe wek kilamekî ew ê ye çi dibêjin hişbirê yani. Ew ya hane tabii gelek ew ê wî hene faktorê meselê hene. Lê eger tu ji min pirsî ez dibêjim di dengbêjiyê de esas sazbendî tune ye. Lê dibe ku ew fona binê kilamê. Carna wextê ku dengbêj diwaste yani eger di navê da ewekî hebe yani sazbendî hebe da dengbêj piçek bêhna xwe bide. Heta wê raddeyê ez dibêjim mimkün e ku sazbendî bikeve nava dengbêjiyê yani piçekî bixemlîne. Lê eger ew sazbendî binê carna em dibînin yani ez behsa hunerê dikim, behsa hunermenda dikim. Yani mêrik deh dike li amûra dixe em li bendêne ka ew ê dengbêj çi bibêje? Em lê nêrin hê dengbêj nexuye yani dûr de dengbêj fetisî yani ez texmîn dikim kek Ebdulkerîm jî ew be yani belkî em hem fikir bin ana fikra xwe bêje vê meselehanê de. Eger sazbendî hebe jî ew sazbendî pêwîst e kilamê nefetisîne nav xwe da. An wek foneka biniya wek navberê tê de hebe bi min. Belê. Mamoste Ercan kek Ercan pirsiye gotiye berwar yani pirsiye gotiye ku lolo û lêlê û carna jî dibe hay hay mesela ev di dengbêjiyê da gotî çima bikartînin ev çi ye? Mesela di vir da ev te goya fona binî carna jî wiha dikin beriya ku em bêjin bilûr û ew dengbêjiya tazî em bêjin bê amûrde em gelek vê dibînin. Tu çi wate didî vê ewkê? Lêlê lolo çi ye? Du dengbêjiya Yani lêlê xîtabî ji ew ye, xîtabî jinê ye, lolo ji xîtabê mêr e. Yani xîtabet e ev hani du gotinên ew ê ne. Nêr û mê ne ê zayinde ne. û ew hayhayê a serê kilamê, a binê kilamê, serê kilamê bo destpêkê ye, wek akorda dengê xwe dike.
و اگر نوا کلامه دا به آن داویا کلامه دا جی او جی راحت کرنا بدنه راحت کرنا دنگه انا زبی هوایت زن بله گله باشه ما مستعد الكريم ادبیم قی اینترنتات چو ما مستعد الكريم لروجاوا تبلیم ابو هوالنو روجاوا ببرن لروجلات کردستان تبلیم ابو روشلات لروجلات گله پرسکری کن اینترنت هنا و گله قلسه جبر ویش جارنا جسر خطید که و جاردن او خوگری ده امیل بنده بکن حتی او خوگری بده دوین آبری ده از دخوازم گوتنین ما محمود بگیک ارجان پرسک پرسی بو جبو پرسا ارجان از جی فکر خو پار بکم وکی کو ما مستا گوت عینی وسای او لیلی و لولو هم زاینده هم جی د موسیقا گالری ده اوکت بیجن مامۆستا حەمد باراش کلش دوێ ناوبەرێدا تشتێک نویس و ez برای وقتای ez و هەردوو مامۆستا و تەماشاوان وە سلااو دکەم هەردوو مامۆستەزی تشتێن gelek گر گوتنە gelek سپاس کاکم حەمد باراش کلش ئەم هێویتکن دەمێکی نێزدا تژی لەسەر بێ ئەکرانێ بمەرابی ئەم تەژی استفاده بکەن لەوێ دەرێ ئەو لێلێ و لۆلۆ دەمەک و دەبێژن های جدی بیشن د موزیک دا دماغ و نظریات موزیک دی دو درد گوتن ترنم گوتنن به معنی نه لید موزیک تا دم بکارانین یعنی د روجلات نابین دا او ترنم د کردات هنی دا تونه د چانده دنی دا جهنه ام بیشن گوتن د جبوی موزیک واته ویتنه معنی ویتنه لید و درد جبوی موزیک وکی بهنک وکی خدمتکارکی که ام بیشن لو داره خدمتا موسیقی که او ترنم جبوی هنه ایدا او های دمکو ما مستقل سری ده دست پیدا که دنگ پیشی آکوردا دنگ جبو آکوردا دنگ ام بیشن کسی که هنرمند زنن دکیجان نوتا هنه لکیجان نوتای ده بیشن لگوره نوتای پیشی دنگ دگرن هیجا ده بیشن ایجا دنگ بیشی بریه که ام بیشن تکنیک تن اویه وان شخورا رأيك وهذا يتنا يعني بأوايك إخوة زايد يتنا كو الدنجي إخوة بيشي عيار دكن مثلا ميجي وصايا ميجي قد نزي دنجي إنسان بيشي بجهته عيار كرن فريكانسا دنجته عيار كرن دورا دست ب ليدانه دكه دنگ بيجي بيشي دنجي إخوة هنا جرم دكن ودنجي إخوة دبينن دورا ودفردا تشتك جلا جرينج هي دنگ بيجي كو ديوانا دا بونه دنگ بيجي ديوانا باش بالا خو بدني بيشي بدنگي نرم بكلام نرم دست بيت كن كلام وسا وكي بيبلوكا يك بيك قاف بقاف دچن نرمن بر بحشكيه بدچن بر بلنديه بدچن هدي آوازا بلند كه يعني دنگ چقاس گرم دبه كلام چقاس بيل آواز لید كبن او جي هدي آواز خو بلند کن جارنا دیوان بس حتی دوام دکه دنگ بیش داویجن بر هردو دنگ بیش او جویرا دبیجه او جویرا دبیجه امزارو کن دوگوتن سه روز و سه شب دوگوت دنگ بیش شبیر تانی دنگ بیش آویتن بر هردو دوگو فلان دنگ بیجی زورا فلان دنگ بیجی بر yani زحمته او قاس دمك دريش كلام گوتن زحمته دنگ بیجک رودنه دجاره کی ده دکاره کاسته کی نوت دقیقی تجربه حساب بکن ایرو هنرمندک دچه استودیویه ده چه دکه؟ بمها سالکی ده belki stranaک چید که یا جی سالکی ده به زوری دکاره آلبومک چکه لورا ده دنگبیجی ده هستاتیه که دنگ هیه yani دنگ ده بجه اویا نه دجارکی ده چه ده بیم دمیوی هنم بیجن ده به شاگرد ده بجه خناست که دنگی خناست که وکی ماموستا عبدالکریم دوی علی دا گاوت نگله تایبتمندین دنگ بیجه دا وانا آنی زمان دنگ بیش گوهیوی بقوتن حتی دگهیوی قوت براستی گلک دن در باست بن yani او گهداری کرن حس کرن دورا گو مثلا آواز خواه کنترول دکه مثلا هنک دنگ بیش هنه جن آوازاری خود قیرن و قیراندنا وانقد ناسکنه هر موسا قیراندن هيا لدنگ بیشی هنه وسا هستانه که لکدری او قیرا خو بلندکن لکدری داتینن لکدری بی لیدخن بوان دزانن
جبر وی yani em dikarin bêjin hostatiya deng di dengbêjiyê de bi rastî jî gelekî firehe, gelekî kûr e, gelekî dem dixwaze ji bo ku bigihêje wê merheleyê wê astê. Ji bo vê ez hêvî dikim mamoste Ebdulkerîm jî di vê naverê de merbût belkî ew werê lê ew nehat. Ez ê mamoste Mahmud Begî min pirsek dawî mixwastibû ku ez jê bipirsim me gotû ez ê dawiya bername da ez ê ji te bipirsim mamoste Mahmud Begî kî ye? Çi jiyana xwe de em bêjin di hêla nivîskariyê de hêla zanîn de akademîk de çi xebatên xwe hene ez dixwazim bi vî awayê jî pêşî me sohbetê de te nas kir dûra jî di vî hêlê de berhemên te hebin mamoste em mîna ku em qet te naz nakin tu dikarî ji me re behsa xwe bikî em te bi temaşevanan jî bidin naskirin û em derheqê te bigihîjin agahiyan jî. Bele. Keko ez dixwazim behsa meselekî dinê bikim û derbasî wê derê bibim. Niha me behsa dengbêjiyê kir. Tu dizanî di Makedonyayê de bi taybetî yani li devera Makedonyayê û îro jî wek Yunanistan ku em dibêjin hebûna wan û zimanê wan dizanî ew deyndarê xwe ew dengbêj an destanbêjê wanê bi nav û deng ê Homerosin zanî. Yani Homeros du destan nivîsandiye ku ew her du destan jî behsa dîroka Makedonyayê yani a Yunaniyê yani ew antîk Yunan ku dibêjin eger zimanê wan îro weka zimanê tibê jî di temamê dunyayê de li seranserê dunyayê de zanî ew çavkaniya ew ê tendurustiya a tibê ji wê derê ye ji Yunanistanê ye sedema ku ew ziman tê bikar anîn jî Homeros bixuye. Dengbêjê me îro çawa hinek bajarvanî wan qebûl nakin û li dijî wan dertên û dibêjin ev çanda hane çanda gundîtiyê ye. Hinek ji wan ne teve ez dibêjim. Heta wextê ku dengbêj diçûne nava bajara di malekî de eger piçek dengê xwe bilin bikire kilamekî bigota digo hûn cîranê xwe hûn cîran dihatin gotin û me aciz dikin. Ev çi ye ev ê hane diqîre nizanim çi dibêje û haniyatê dengê wî berî ser me daye zanî. Evan pirsgirêkê hebûn hane hebûn berê. Înca ana wextê ku em li zimanê Yunaniya dinêrin em lê dinêrin ku temamê wî ku di wexta xwe de jî ew rewşenbirên ku di Sîteya de an di bajara de dijiyan ji xwe qebûl nedikirin ku Homeros bi xwe were nava bajêr di nava bajêr de bibe mêvan an tiştekî digotin di zimanê wî de daçek din hene nizam ev kêmasî hene tilê dinêrî bi hezar sala ye îro behsa navê Homeros dikir. Em wek Kurd em Homerosê xwe naz nakin lê ê dema nêz yani ew kek Ahmed Aras cana digo ew ê digo Evdalê Zeynî an Evdalê Zeynîkê digo Homerosê Kurda ye. Lê gerek Homerosê Kurda hebûne berê. Yani ê ku em ewa wî dizanin em çavkaniya wî dizanin em bên serê 1800 em dizanin berê wa Evdalê Zeynîkê derketiye û em hinek hempayên wî dewra wî em hinkî wan dengbêja dizanin ku tu dizanî bi firehî çanda dengbêjiya aliyê Serhedê, aliyê Herêma Xerza, aliyê Silîvane bigire heta Rojhilat aliyê Urmiyê wana û ew deşta Mêrgewerê û bigire heta Rewanê ewane hemû li ser terzê Evdalê Zeynê ne. Wek terzê Evdalê Zeynê li wê de dewam dike. Wextê ku em bêjin Evdalê Zeynê em ê Şexsilê jî deynin kêleka wî em ê Lasoyê dengbêj ku bi eslê xwe Kurdekî Mey Êzîdî ye û dengbêjê dîwana Mîrê Bota Mîr Bedirxan e ku vê paşiyê Dewleta Osmanî zimanê wî jê kiribû ji ber kuçma kilama bi Kurdî dibêje yani bi wê tawanê anî hatûn zimanê wî jê kiribin yani dengbêj Laso heye û ê aliyê Qeleniyê wan hene Gula Xamûrê wan hene yani em vê kultura hane vê çanda xwe
ام به دنگبیجیه دا ev heremên ku min bahs kir em bi xwe deyndarê evdal û heftayên evdal an hempayên evdal in duê meselê de û elhemdülillah di peyvî de jî gelek dengbêj hatine yanî ji dengbêjê temenê wan dirêj em bêjin êwek şeroyê birone êwek kawusa haye êwek rehmetiye reso û nesla piştî wî nesla piştî resowana ekutên Şakiro Hüseyin wanaye heftayê ew ê ferzê wana Mustafa Xela Heyran wana yani piçek em bêjin beriya ew ê piçek beriya reso an di dewra reso da yani di ziman da di zimanê îro da em gelek tişt em deyndarê wan in û îro jî dengbêjê me gelek xweş hene mesela gavanê te basekek sabrî kir em bi xwe me rûbirû me hevdîtiye nedîtiye nayene bîr nayê bîra min lê wextê kilamekî dibêje wextê ku tevlek bernameyekî dibe ew ast û ew perwerde û ew terbiye û ew nermahiya ku ew nîşandik gelek kêfa min jê re tê her wekî mesela İhsanê Mûşî bûye waye keke Mihemed Beyro wana hene îro gelek dengbêjê me hene ku di mijara de gelo dengbêj îro hene ya tinene dengbêjî îro maye yan nemaye em di gelek kesan re em li hev nakin evan kesê ku bahs kir min bahsa 4-5 kesa kir dengbêjê gelek baş in û berhemê wan bi xwe jî hene Gekê Mahmud gelek gotinên rastin gelek dengbêj hene belkî niha navê wan nayê bîra te jî nayê bîra me jî û em ji vê derê ji wan re silavê xwe jî dibêjin gotinek li cem me hebû digot dar çi qas fêkî dide ew qas guliyê xwar dibin tevazûyekî dilnermiyekî dilnizmiyekî nîşan dide bi amin jiyanê de kesê ku ji jiyanê fehm kiribin çav û rihê wan li jiyanê vekirî be çi qas hîn dibin dilê wan ew qas nerm dibe ew qas ji ew ka dinyayê ji kibira dinyayê tazî dibin bêpar dibin yani kibir û fexr ew pozbilindî ji wan re mezin tê îca mamoste Sevrî gotiye spasdarim ji we re em jî spasdarin mamoste Sevrî mînakekî gelek baş e ji bo çi mînakekî gelek baş e hem di hêla dengbêjiyê de astek xwe heye hem jî lêkolîna kirî hay jê heye ev ji bo me tiştekî gelek baş e em dixwazin dengbêjê me yê dinê jî wekî ku te got em navê hinka bêjin navê hinka nebêjin ew ê ji bo me dilmayînek bibe lê ez hemû dengbêjê me ji bo me pîrozin yê ku niha dest pê kirine jî ji bo me pîrozin em dixwazin ku ew jî di vê behrê de parek ji xwe re bigirin evan dengbêjê me yê ku hatine astekî wan ji xwe re bikin ronî li pey roniya wan bimeşin gelek spas dikim wekî ku me pirsî mamoste îca em dikarin te naz bikin ti kî ji ku derê ti kî te çi karî kirî bi kurtasî dikarî ji me re hinek والله kek oktay yani malbata me xwe em Sasonî ne Sason hezo yani Kozluk ku dibêjin qet ferq nake herema xerza lê zarûtiya min yani 11 sal xwendina minî destpêk û nawendî û ewana li Parxînê derbas û paşî zatim Diyarbekir li Enstitûya perwerdê min di ziman û wêjeya îngilîzî de mixwend min wê derê qedan paşî min îqtîsadê qedan paşî li Zankoya Artûkliyê di beşa ziman û wêjeya Kurdî de min 3 sal mastera xwe kir yani lîsansa bilind bû çend sal di xwendinê de derbas bû ez nizanim berhasil 2015 min dev ji xwendinê berda wek fermî ez mamosteyê îngilîzî me ê tirkî me ê îqtîsadê me ê kurdî me yani di her çara de dikarim eger tu bingehê bipirsî bingeha min ne li ser dengbêjiyê bingeha min li ser helbestê bû em li ser helbestê mezin mamoste te tiştekî bike dixwazim wê pirsê jî tiştek bikim çünkü medrese di jiyana Kurda da medresa berê gelek girîng bû
تێکیلیا خۆ مەدرسە جی دکاری ji me re qal bikî کێک وەختای مەدرسە کو دەبێژم من بەردەستێ بابێ خود خوان ماڵا me bi tenê li bilindahiya çiyaya Sason bi tenê bû her roj 15-20 xort ji der û dor dihatin ba me li wê derê ew ê xud xwanin wek medresekî bû wê derê dihat wê derê Kurdî Erebî dixwandin ku piçek pêş diket bavên dersa wanî Farsî jî dida lê wextê ku bav li malê biya ne li malê biya ew biraya min ê mezin wan hebûn ew dersa wan didin wisa silsîle yanî kesekî bêpar nedima di wê çaxê de jî şert û mercê xwendinê gelek zehmet bûn îja dihatin wê derê biya em bi hev re em mezin bûn em û wan xwendevanên me ê ku pismamê me bûn ê ku cîranê me bûn me bûya way xwend di jiyana me de Seydayê Cigerxwîn ciyekî wî taybet heye ji ber ku hevalê bavên bû û bi umrê xwe jî gelek nêzî bavên bû me helbestê Seydayê Cigerxwîn baş dixwend zarokiyam de ew pirtûkeka wî hêjnû hatibû salên behsa sala 68 wana dikim 211 rûpel ewa wî bû dîwana Seyda bû bi navê Sewra Azadî vê paşê navê wê guhartin hema bêje min temamê helbestên di wê evê de di wê dîwana Seyda de min tev ji ber dizanibû ji bilî dîwana wî derê bingehata rastîn ji helbestvaniya Kurdî ya dîwanî dahat yani em bêjin her duwa da jî malum Seydayê Cigerxwîn ew jî bi wezin dinêsîne çawa ew ê behs kir kek Abdûkerîm behsa arûzê kir wezin yani hecê wî lazim e wek hevin ew ê rêza ewana wek hevin dawiye jî kafiya wan hebe ew tedî usûlê wî hene ê wî jî lê beriya Seydayê Cigerxwîn bingeha me li ser Melayê Cizîrî bû mesela binêre li helbestên ew ê li helbestên Melayê Cizîrî mesela a helbesta wî bi nav û deng a ku Zubeyr Salih beste kiriye gotiye Sebahul xeyrî xana min şehê şêrîn zebana min tûyê ruh û rewana min bibit qurban te canê min encam te li wê godarî kiriye qene kiriye baş dizanim mamoste min godarî kiriye ya min helbestê Melayê Cizîrî ji biçûkaya xwe me dest pê kir şu yek dîwanekî wî heye lê dîwanekî dewlemend e hê jî cana ez xwênim ez dêrim ez gelek ciyê wê nizanim gelek tiştê wî nizanim gelek ez bûyerê wî nizanim îca yani yekî dîrokzan bê zam yekî te ilmê şerîetê xwendibe û tu gelek tiştên gelek bûyerên dîrokî bizanbî ancak dikarbî mesela beytekî Seyda ji hev derxê Seydayê Melayê Cizîrî bele ew di demê xwe de ekol bûne mamoste yani wekî ku te got mesela em Cigerxwîn çawa niha em bêjin dema nêz de ekoleke ji bo Kurda yani bingeha xwe de dîsa medrese heye yani medrese em bêjin melatî wê demê perwerde di wî alî de ew medrese jî di jiyana Kurda de ciyekî gelek mezin dagirtiye hişmendiyek medresê jî hebiye lê salên dawiyê de yê ku xwestine Kurdî tune bikin yê ku xwestine ser Kurdîtiyê zext û zorê bikin medreseyê talûke dîtine medreseyê ji jiyana Kurda derxistine ev jî xalekî giring e dûra mamoste piştî ku te îktisad em bêjin çar hêle da mamostetî kir niha em bêjin berhem em bipirsin berhemê ku dulserê dixebitî ya jî te xebatê xwe xelas kibin hene gelo kek wextay ez min ew ê li ser resoya dengbêj min lêkolîn kirbû dûr de jî gelek heval alîkariyam kirin yani dengbêjiya giştî di nav pirtûkê de me behsa ew ê jî kiriye yani ew destanên Rûsa ku dibêjin bîlîna û ew wek kilamê me ku em dibêjin ê Ewropaya ew dibên balat baladên Ewropaya bigire heta Latîn Amerîka wana yani piçek ji wan me behsa wan kiriye û hinek jî behsa dengbêjiya milletên cîran yani wek Farsa wek Ereba wek Tirka me behsa wan kiriye û paşî jî meselê em hatine ser dengbêjiya Kurda û dengbêjiya Kurda de ciyê reso çi ye yani sebebê ku min reso bijart jî ew tiştekî dinê bû ji ber ku bûyina wî li dora 1992 dibên 1905
yani مچماوی بجارت جبرکو ام بجن یکی وک شاکرو یک وک حسین و اوی خدا به تمن خو شونا کروی داد هاتن جا منوی بجارت جبرکو شر جهان یکی دیت بو خلایاوی دیت بو مهاجریا کردا دیت بو تهجیرا ام بجن ارمنیا دیت بو حرکتا 25 دیت بو حرکتا 27 گریه وانا yani جیانێکی تێر و تژەژبەروی من بژارت و من خواست هەم ئەس جێفایدە ببینم هەمێک خوێندەوان جێفایدە ببینن وەک پرتوک ئەوە ژ بنیوی Navê pirtûkê çi ye mamoste? navê pirtûkê şahê dengbêja Reso. Şahê dengbêjan Reso eger temaşevanê me bixwazin bixwînin dikarin ji ku derê pêda bikin gelo? Ew ji weşana nûbiharê derket Belê. ji weşana nûbiharê derket Yani hevalê ku nêzîn bin ez dikarim bidime wan ji baxwe îca ê ku ne nêzîn bin jî wala ku dûr dikarin li ser internetê bikirin ya jî belê ji nûbiharê dikarin ser internetê bikirin li gelek pirtûxane ya jî em bêjin pirtûkfiroş hene ya jî hene belê hene belê hene hene ew pirtûkaneyê wê dûr hene ez bo temaşevanê me pêşniyar dikim ev xebat deng li ser dengbêjî hatine kirin lêkolînê ku hatine kirin heval yani eger em çi qas bikirin ew qas ew lêkolîn û xebat nivîskar ya qas jê berpirsiyarî bigirin ew zêdetir divan hêla da ku berpirsiyar hîs bikin û binivîsin ji bo wê ji kerema xwe pirtûkê peyda bikin û bixwînin û fikrê xwe jî bi me re par ve bikin ka derheqê pirtûkê de çi agahî hene we çi tam û lezet jê girtibe bi me re jî par ve bikin. Yani kêkoxtê ez dixwazim weşanxane xurt bin yani wextê ku mesela gotin em ê biweşînin me ti tiştekî ji hev nexwestiye bes miqdarekî ew danem pirtûk danem ji bo ez jî bidim heval mevalê xwe bêpere lê êwan wextê ku meriv çû lazim e meriv perê xwe bide eger ew jî pirtûka nefroşin nikarin li ser piya bimînin ev jî ewekî ye yani mecbûrî ye ji ber karê wan ew e di ew pirtûk taybetmendiya wî wextê ku lê nerî ne tenê mesele ne tenê Reso ye wextê ku lê nerî ew kilamê ku Reso Mamoste ez naxwazim tu pir zêde behsa pirtûkê bikî çima tu zanî ez dixwazim guhdarên me merak bikin guhdarê me bi xwe herin pirtûkê bigirin bixwînin çunki Reso hostayê gelek dengbêjan e em bêjin îro şahê dengbêjan di nav Kurda da şakiro tê zanîn lê mamoste şahê dengbêjan kî ye em vê pirsê dema ku bipirsin Reso di nav dengbêjiya Kurda da wekî ekolekî mamostetiyê ye jî yani ekolekî gelek xurt e ku nivîsîna xwe da stran û çêkirina xwe da gelek tiştên xwe da em bêjin xurt û şaraza biye û ciyek wî qedirbilin ciyek wî qedirbilin nav civakê de heye ji bo wê ez naxwazim yani gelek derheqê pirtûkê de tişta bêjî bre hevalê me merak bikin herin bikirin bistînin pere jî ne zêde ye heval no em diçin cihale distînin gelek tiştên ji ku jiyana mana ji cigarekî erzantir e yani ji cigarekî feydetir e jî û erzantir e jî yani bigirin şevê dir û pel ji xwe re bixwînin dir û pel zêde naxwînin dir û pel ji bo destpêkê yê ku dixwazin yê ku hîn bûne ji xwe em ji wan re tiştek nabin ew ji xwe riya xwe dizanin gelek min kêfê girt mamoste em hatin dawiya bernamê ez di dawiya bernamê de beriyê ku gotina te bigirim ez dixwazim spasiya xwe ji hevalên xwe re bikim hevalên ku keda wan divê bernamê de hene kek ferzan di hêla teknîkê û bi awayekî em bêjin avakirina dengbêj tîvî de kedekî xwe ye gelek mezin heye spasiya xwe ji bo kek ferzan dibêjim kek xetîb li pişt perdê ew jî gelek alîkarî û pêşniyarî û tekîliyên xwe bi me re par vedike û em bêjin bi mêvanên me re dikeve kontaktê wan bi wan re hevdîtina pêktînê û wan mêvana da ezimînê ez gelek spasiya xwe ji bo kek xetîb jî dikim Lorîn ajans jî ew jî sponsoriya reklamên me yên ser torên medyayê girtiye û sponsoriya me dike
آلیکاریا رکلامین مد که رکلامین مد وشینه آفیشین مد چه که لسر تورین مدیایی پاروکرین مد که یا برنامه کلام و کلام از گله سلاف خودکم جبوان کسا کو خدمت دوی علی ده ام تری کسک نینن دو کس نینن ام گله کسن کو ام دست دن هر دو اف برنامه چه ده و ام بوره پار بدکن و یادن اجی لورین آژانس رکلام گریا کردی ده تشتکی گلک باشد که هنرمند کسی کو پرتوکی دردخن کسی کو امبیشن سترانا چیدکن آلبوما چیدکن از دخوازم ایدی دو کردی دا جی هون رکلام خواه چه بکن رکلام خواه دجیانا خواه دا به کردی آوا بکن مگوت 21 مه روژا جشن زمانه لی دبکو ام ایدی با آوه کی ام هین ببن ام کردی کلاما دو بیجن لی رکلام خواه به ترکی دکن لی گهداری ما همو کردن دبکو ام ایدی ریا خو راستی ریا خو بزانم بکو ام سر چرینه ام همبر زمانه که دنینین از خوازم هم کردی جی هم ببین انگلیزی جی هم ببین فرانسی جی ترکی جی گلک زمانه هم ببین اوانا تشت گلک خوشن لی دبکو ام زمانه خو خودی لی درکبن جبوی از دبیجیم یعنی حتی دست مته ام دبی عالی ده دستی هفدو بگیرن به هر عالیکاری بکن یعنی اف تیم و اکیبا کو هون دبینن gelek kedeke piroz dedin çünkü tıkes pereki nagre. Em her yek vikari xwebexşî dikin, bê pere dikin. Ev ya jî tiştekî gelek pîroze bi qedr û qedrekî mezin e ku kesên ku di vî karî da piçek bêjî, dilopek bêjî alîkarî dikin. û temaşevanên ku li me temaşe dikin, ez pîrozbahî li we dikim, spasî jî were dibêjim ku hûn li me temaşe dikin û şîroveyê xwe bi me re par vedikin, kesê ku ez nikarim şîroveyê we bixwînim, navê we bixwînim, ez gelek lêborîn ji we dixwazim. Carna mijar wisa kûr dibin, em xwe berdidin nava mijarê em dikevin binê behrekî bê binî, em nikarin serê xwe rakin li tiştînê dinê binêrin. Ez silavê we dibînim, gotinê we dibînim, ez dibêjim silavê we ser serê me, ser çavê me. û gelek dengbêjên me, gelek nivîskarên me, gelek kesên ku li me temaşe dikin, نها تشتی کو جمره نویسینه من ندیتی از یک به یک دور از الوان بنهرم حتی دستیم به از برسی بدم و از جاردن دبیشم اون سر چاول هاتنه ما مسته از خوازم ایرو برنامه من ته بگوتنه کی خوش و داگرتی بداوی بکی تیج بو ما چه بیجی کو هم برنامه خو بداوی بکن yani daxwaza min derketina her ferdekî me li çand û ziman û huner û dîroka xwe ye wextê ku em dîroka xwe bizanbin em ê pêşeroja xwe jî bizanbin wextê ku em çanda xwe zimanê xwe bizanbin em ê karibin bijîn em ê karibin tamê ji wê jiyana xwe bigirin û her kesê ku du kevira ji bo millet û memleketê me datîne serhev dibe meriv jê re rêz bigire hemêz bike û heqê pêkvejiyanê bide însana û ji we re jî qewet be bernamekî gelek baş e û pîroz e û hûn dengê xwe dikarin dengê xwe û xeyrî xwe hûn dikarin bigîjin gelek em bêjin temaşevan û guhdarvana ew jî karekî pîroz be û qewet be ji we re صعب gelek spas mamoste biminin خوشی da temaşevanên hêja heta bernameyekê din